Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Saan pa'y anagawid ni Nana Usyang? Diyak mo, friend. Ay nawaw, apay adi mo ammo kat katugangam mo't day jay. Saan kami mag-close? Kan may sa anak-anapan ijay balayda. Ay unay kan, friend. Pudnumot, diyak man amo no apay akagurak launay ti panagrup-rup at katuganga. Adda ka di basol na ken ka? Wano, adda inaramid na adi mo nagustuhan. Awan mo't kit de. Awan mo't gayam kat. Apay nga'y akaguram ti katugangam. Basta kas de, friend. Di mon saludsudan. Ay unay kan, friend. Saan man anasaya at ti kasta? Gurguraam ti padam a tao kat awan mo't gayam basol na ken ka. No apay ngamin ati katugangak ti pagsarsaritaan ta. Change topic man ngamin nun. Nagado ang mabalinta pagsaritaan. Dayjay pay lang. Kaano pa yan nagawid kayo, nanang? Ay, hindi kalman lang, mayo anak ko. Kumusta mo't daang kalijay? Nasaya at damot. Ay, wun gayam. Ala, manday to. Ano rin nanang? Pasarabok para iti apok. Imported data. Impaw it ni uncle mo. Ay nawaw, ayaman ako na nanang. Awan anyaman na anak ko. Sigurado ang maragsakan ti manugang kuno kwa. Sigurado dayta, nanang. Imported ko naman. At dapay dilata ano kayat yaw. Amangan mo't na awan mabati para ka na kayo. Adu day jay. Siyakla ang matimang mangan dito'y balay. Sigurado asaan kumutla ang maibus day jay. So kataklat na nga rudan itinatang nanang tapno at damot abastuyaw. Oh, para iti anak ta, bakit? Anya day tanya? Pasarabo ni nanang para iti apo na. Kita am to Idi sumpay lang dita. Adagatas, dilata, kan dadumapay. Ay nawaw, idi sumpay lang dita kunakmat. Adan samat parikot mo bakit? Awan matkit di. Apay nga road na nakamisuot ka. Ay, nabanugak lang. Sikapay lang tiaglutong. Awan parikot dita. Kabaalak pa'y mutkat di Umay ka pa'y man dito, imayaw. Apay ka tayo bakit? Basta umay ka, taday bagakken ka. Mabit lang. Agawam ta na patagdi bagakken ka. Oh, ano ti parikot taya? Daytoy, tiingtad ni nanang mo. Uwan, andagatas kan diaper para iti anak ta. Ada pa tsokolate kan dilata, bakit? Kita ang man daytoy. Oh, expired mo tandagitintad na. Ha? Expired? Kita ang ta na isurat November 17, 2025 mo. Ay, wan. Makitam day ta nga aramid tinam. Isublim dagitoy kan kwa na. Tama nga no agsakit tayo pa'y no kanin tayo. Isublik ti pasarabo ngayon tadyo nanang. Ay nawaw, apay nga isublim nga ay. Expired mo't nga may dagito nanang. Saan nga expired na kita anak ko? Kitaan nyo ti tatak na 2025 mo't amin. Kas kumay ti dahito gatas. November 17, 2025. Saan nga expiration date data anak ko? Anya? Manufacturing date data. Saan nga min amaawatan tinaduma na isurat? Ngam sigurado asaan nga expired dagiti inted ko kada kayo. Sana kaya't ni bakit ko na gito'y nanang. Ay kat ipalawag mo kan kwa na ang mga nudi na amo ang manufacturing date data. Sa balimot nga min titatak dagiti produkto dito'y lugar tayo. Ayan nga, iti expiration date dito'y nanang. Day taman na yaw. I-Google Lens mo tapno makita yaw.
Si kamot ten ti makaammo amang ipalawag ken bakit mo. Di mo't imbagaken ka nga isublim dagita apasarabot inang. Apay nga inyawid mo pa ilang. Saan ka no nga expired dagitoy bakit? Anya saan nga expired kat no makikita at 2025 to expiration date na. Saan ka no nga expiration date tinakita ta? Manufacturing date ka no gayam. Ay saan man asyak tilukluk ko nyo? Gaputa saan ko ang maawatan tinaisurat kadagita a produkto? Lukluk kundak mutan? Saan amang mangan iti expired niya? Ni bakit mo't? Manufacturing date ka no nga roday jay. Ay basta! Saan ko nga ipainom day tagatas iti putot mo? Narigatan. Sa anak nga agbibisin iti pasarabo? Awan matimbagak nga agbibisin kay ti pasarabo bakit? Agpalpalawagak laeng. Ay panagrup-ro pa lang amin tinam kat saanan ang mapagtalkan. Anyat ko nam? No anya tinangag mo, iso day jayan. Nay, sa dino ti papanan nyo, friend? Kan anya nga itawit mo? Pasarabo ka no ti katugangak, friend. Kat, pangipanam kadagita? Isublikan ko na. Ay nawaw, apay nga isublim nga eh. Una, ta-expired mo ti inted na kada kami. Delikado ang kanun. Nan, kita akman, friend. Oh, kita ma. Agpapadada, 2025 amin. Nay, saan samot nga expiration date data, friend? Panagkuna kat manufacturing date data. Malagip ko kat. Kastamot laang dya impawit ni antik kada kami ide. Ay, isublik lata. Narigatan. Gaputa saan ko ang maawatan tinakasurat? Ikanakmatan iti expired. Ha? Saan ngamin ang mapagtalkan kat ti panagrup-rupa day bakit? Ay na, saan ko maakasta ti panagsasaom iti katugangam, friend? Mala, mudtoy ta ipakitak iti asawak ti ibagbagam nga expired. Ay, saanan, friend? Isublik latan iti katuganga. Wenno saan, ipadas mo pa iti ag-search iti Google, sakbay nga agsao ka. Tapno di kamot mailawlawan, mare. Isublik dagitoy nanang. Ay nawaw. Apay nga isublame kat para kada kayo day tanakaw. Saan kami amang mangan iti expired nanang? Nay, saan pa'y mat nga expired dagita? Anya saan? Kat iso tinakitak ang nakasurat. Mala, budtoy man takitaak. Gaputa saan ko ang maawatan tinaisurat? Kastamatan ti aramidin nyo. Ay na anak ko, daytoy ti manufacturing date. Daytoy mat expiration date na. Saan laeng ang maawatan? Tasabali ti surat da. Jay daduma, at dati nakasurat no mano atawan sakbay nga ag-expired. Si katimakaam mo nga agbilang. Ay, saanan? Kukwayulatan. Ay, nawaw. Ang mga noan niya pa'y timapasamak kada kami. No kanon mi dagita a pasarabo. Sa dino tinagapuan nyo iti anak mo, Ingges. Iti ayan ti katugangak tatang. Insublimi ti expired a pasarabo nga inted na. Expired na pasarabaw? Wan, at inted na kada kami ngam expired mat. Irason na pailaang a manufacturing date kano day jay. Amangan mo't no pudno ti ibagbaga ti katugaanga manakaw. Nang runa no imported ti pasarabo na. Imported at talaga. Iso asaan ko ang maawatan tinakasurat iti packaging na. Saan mo man gaya mamaawatan? Ay natatang, narigat ti agtalak iti daydi abakit. Panagrup-rupa na pailang ngamin kat saan ang mapagtalkan. Kasanaw no pudno ti ibagbaga na kat sikati nagkamalay. Ay nawaw, talaga kit di nga ugali na ti kasdi ah. Ipagarup na siguro nga agbibisinak iti pasarabo, iso akas jay. Kat, nag-search ka kalimot lang, friend. Saanin akasapulan day ta, friend? At damat Google, friend. Tapno masungbatan mo't lang, dagiti sa ludsod mo. Kan tapno saan mo apagpanunutan iti dakes, di katugangam. Ay na, friend, saanin akasapulan ta insublikon ti inted na. Anya? Oh, ada ka di parikot? Kasanungay no saan gayam nga expired day jay. Kasano, no pudno ti ibagbaga ti katugangam.
Di si kanto ti nakababa no kwa, friend. Ay na, friend, nagan nadaklaan. Prevention is better than cure. Kita man no expire day tao, Jenay. Nay, dilata mo't dayta, nana. Dagitoy ti insubli ti manugang ko ta expired ka na. Panagkunak at manufacturing date dayta, nana. Ngam ipilit na nga expiration date ka na. Kinapudno na, magas ni Mari Inggis dito'y balay, idi na minsan nga aldaw. Kat nadakamat kumutlaang ti may papan iti manufacturing date. Ngam agpatangkan mo't, nana. Ay, nagrega lakit din ay ati kastaw. Kaya't kulaang mo't ti mangtad iti pasarabo kadakwada. Ngam siyak mo't tinapadakas. Hay, talaga akasta, nana. Narigat ti agpalawag iti tao asaan ang makaaw-awat. Ala, kukwa mong dagito'y balasang ka. Ay nawaw. Ay kwa, saanan, nana? Ala, umkit din, tapno adda si dain nyo. No saan akayat ti manugang ko, itad kulatakan ka. At dari yun tayo ton Sabado, bakit? Ay, kat mapan ka, ano kayat mo? Si Kangay, da kayo iti anak ta. Masadutak ngagbibiyahe. Saan mo't nga dayo? May sa oras lang matibiyahe. Mapan ka, no kayat mo? Anya? No ibaga ka sa anak amapan, di nakpilitan. Ang mga numaasarak kat anya pa'y ti maisawang ko kan ka. Ramadam day to'y mayo anak ka. Anya da tinanan? Pasarabo ti kasinsin mo. At naman ang impaw itda? Wan, ngamdya kung kayat ti mangibingay kada kayo. Ang mga nointon madamdama, kat siyak pa'y ti mapadakas. Mawatan kayo nanang. No agsasauma ngamin ti asawam, kat kaslad na nadag sa nabasol ko kankwana. Saan kanupay ang mapagtalkan ti langak? Diyak amoy ti asawak nanang. Diyak amo no apay pagpupudutan na kayo. Narigat ti mangtad iti tao adi na amo ti mga presyar. Da tao pa'y kit di at ti mapadakas. Siyaklatan ti ibingayan niyo nanang. Diyak maawatan ti katugangak tatan. Apay manan ti katugangam. Kastil ngamin, napan ni Mayo ijay balayda iti kalman. Okay. Ini ka na ni Mayo iti chocolate. Tadagayam impaw itda a package kan kwa na. Anya ti parikaut no inikan na si anak na. Ay nawaw, maiparbang ayamat ti kasjay tatang. Anya ti kayat mo asaway. Ni Mayo lang ang matinikan na. Awan mati para kanya. Uwen ata mga nuikan na kakatibagam nga expired. Anya? Nalipatam ka din, tinaramid mo iday. Ibagbagam pa'y asaan ang mapagtalkan ti panagrup-rupa ti katugangam. Makapatroma mat ati kasjay. Ha? Jay nasaya at ti intensyon mo. Ngam pagpanunutan da ka pa'y iti dakas. Ay na, awan ko matipagsakitan tinakam mo, friend. Ay, kunaklakit din no maawatan nak, Jenny. Saan mo't gayam? Kas gayam mo, katjak kayat ti agulbudken ka. Sigurado nga agduadwa ni nanaw siyang takas jay mat ngamin ti inaramid mo ide. Basol ko nga rod ita. Kunak mat ngamin nga ag-search ka pa'y. Adamat Google, ngam di mo mat inaramid ti inbagak, gapo ta inpagarop mo ahusto ti ammom. Oo na yun. Pagadalam dayta, ta intun sumaruno, siguraduam ahusto ti isawsawang mo. No nagkamali ka, sika ti agpakumbaba, friend. Laglagi pam ang nagsasakit ti balikas mo ide iti katugangam. Ay na, maditirik na ti manugang yu, idi saan nyo nga inikkan iti pasarabo, nana. Anya ka no ti pagsaksakitan tinakam na. Wen tani kanumayo laeng ti inikkan yu. Ay nabalasang kaw, makapatro mga main timangtad kan kwa na. Day tamot lang ti imbagak ken kwa na. Katjak ammo ano naawatan na ti imbagak, nana. Isumot nga main tinagbidawt. Di na pa tiyan ti maibagbagakan kwa na. Tati adday ti panunot na, kat dakas ti intensyon ka.
Sapay la kumaa, ta makaamiris maten, nana. Nudaduma ngamin kat may samot ni Mari Ingges. Di na amo nga aklunan ti bigdot na. Nadda parikot mo ka ni nanang. Idiritsum kan kwa na. Parikot mat nga ibagbagam si Kamayo. Wan ata kung kumpurme ka numat tis istoryam ka nagiti kalugaran tayo. Saan akong kumpurmi day jay? Tay bagbagaklaan ti adda iti kaunggak. Panagkunam ka di kat adda maitulong dagiti kalugaran tayo iti parikot mo ita. Ay nawaw, adda imbagak aya ang makatulong da. Apay nga raw, damasapol nga istoryam ti mapaspasamak. Ulitek man na, no adda di mo kayat ka ni nanang. Idiritsum kan kwa na, tapno masungbatan na mutlaang. One-sided ka mo. Sana sakti pagpungpung to tambakan. Tanay, dandani maibusan ti pasensyak kan ka. Siya kung tinangyag iti vitamins yun, nanang. Ni Mayo nga ay, aday di balay. Ay nawaw, apay nga imbaon na kapailaang. Siyak tinagboluntaryo, nanang. Anya, kayat kay matlangamin ang makasarita. May papaniti anya. May papaniti expired apasarabo yo. Ay na, saan nga expired dagitay? Isumat lang ang tikunada kanyak. Ay, pasensya kayo, nanang. Sa anak namin ang nag-research, sakbay ang nagsauak. Mamati ka nga raw, asaan nga expired dagitay. Una nang, nagululi makaklaang idinaamwak a husto kayo. Takas na unay tibain ko kada kayo. Ay na, si kanto mga bimbalasang ko. Di mo pat yan ti ibagbagak kat nasaya at mati intensyon ko. Bidot ko day jay, nanang. Sapay la ko mata mapakawandak pay. Ang di mo kuman ulitan ti kasjay tanasakit mo't itiriknak ti kasjay nga isaw-sawang mo. Wala nang, saanan ang maulit? Ay nawaw! Sakbay nga agsao ka, siguradwang pay nga umuna. Iti kasta, saan ang masaktan tirik na ti padam a tao, nang runa no nadalusmet ti intensyon da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo, to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, kinasarita nak ti akin kukwa iti balay. Kat, anya timbaganakan ka. Ngumina ka no ti abang. Ay nawaw, apay ka numod. Diyak mo isumat ti kunada. Kasano nga rudan na itangay. Pangalan tayo ti pagbayad ta kat manulang mat ti matmatgadan ta. Ay, day tangarod Masapul nga agbiro kak iti sabali apag naedan ta. Awan nagnanaed iti balay ni Manang Vanessa, saan ka ni? Awan, amumat nga da ni Manang iji abroad. Anya nga tano kasaritam ni Manang mo, tag-caretaker ta iti balay na. Ayuwanan niya. Makatipid tapay no bilang man tauman nugot ni Manang. Wala, saan ta amagastusan ni ti abang? Ala, awagam ni Manang mo, tapno adda pagakaranta. Hello, Manang Vanessa. Anya di ko nam anapatag nga ibagam, ading ko. Awan ti agnanaed iti balay nga impatakder mo, saan ka day, Manang? Apay? Awan nga min pagakaran may, Manang. Ay nawaw, tisigod nga abangan nyo nga eh. Ngumina ka no ti abang, isu a plano mi ti pumanaw ditoy. No manugot ka,
Agnaad kami kumay di balay mo, tauray da kami ti agkirtiker. O sige. Kayat ka di asawon dayta, mabalin mi ti agnaad ijay manang? Umanugot ka? Wen, adakin na ng titulbak, ngam kitain nyo tagdalos kayo. Wen manang, awan pagdanagam, ta saan mi abaybay anti balay mo? Nagidulinam ititulbak ti balay ni Vanessa, lakay. Apay titulbak pa kahit Itad ko kan Alma. ay nawaw. Anya taramidin ni Alma di balay ni Manang na. Napagsaritaan da kanukan manang na nga agnaud da ijay. Imanugot mo't di Vanessa. Aya, nasaya at narudano kasta tapno adda agdalos ijay. Wen nga rod lakay. Manmanumot nga may nga agawid ni Vanessa. Wen takay kayat namutan ijay abroad. Mala, ibagamon no ayan titulbag. Taited ko kan Alma. Aday ti drawer bakit? Na inayon ka na iti gamit ka. Bilinam to ni Alma. Ibagam adi daliwayan tagdalaos. Itay pa'y nga urayan kayo, nanang. Ay, pasensya ka na nakaw. Di magasak pa'y ngamin iti ayan ti kumarek. Titulbak nga'y, inalayo ka de? Wen, adda ditaw. Kaano nga umakar kayaw? Itamat laeng, nanang. Ni Eddie nga'y. Nabati iti pagababangan mi. Madama ti panag-impaki na. Ay, wen gayam. Di yuliwayan ti agdalos Ay nawaw, saan kami matkat adugyot, nanang? Palagip laeng, tamang ano malipatan niyaw. Awate mo titulbag. Ay na, agyamanak, nanang. Agdardaras kayo kaday? Ay, saan mo? Apay, aday paaramid mo. Ay kwa, tulungan na kami kumano mabalin. No awan ti daddo maalakad yu Ay, kat mabalin lata mo ta anak ko. Mala, ibagam noan niya ti aramidak tarugya ka. Mayat tag na di ti balay ni Manang mo, bakit? Ay nawaw, wenmet ngamin. Mayat dito'y takumplito ti gamit na. Awan ka di ti plano na nga agawid di ti Pilipinas. Jak mo Kay kayat namot ngamin iji abroad. Gusto mo't kiti no saan pa yung agawin. Tapno masulot at ti balay na. Naku nampay lakay. No idi kumapay napanunot ta, di saan ta kumaan nagastusan iti abang. Tinapatag ita kat makatipid tan bakit? Sa bagay, dakkel met ket ti 5,000 abaybayadan ta iti binulan. Naku nampay. Mala, agluto ka man kit di ti pangaldawan ta. Anya ti kayat mo lakay. Adapay karne anabati iti ref. Isulatan ti iluto. Hay, makabannog mo ti agtrabaho. Bakit? Ada na panunot ka. Anya ti napanunot mo, edi. Ada na panunot ko pagkwartaan ta. Anya ngay dayta napanunot mo. Nakitak ngamin adakkel ti maururnong ti kasinsin kaw iti balaya papaabangan da. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan? Anya nga ta, no ipaabang tamot ti bakante asilid di ti balay ni Manang Vanessa. Ay, wala niya. Bed space, wanusan, transient, kasjay. Amom nga rod, no kasanaw lakay. Agdalos talaang, inton kwan, agposta iti Facebook, no dati kayat na nga agabang. Maya tinapanunot ko apagkwartaan ta. Saan ta mabannog dito'y bakag? O sige, rugyan tangarodan ti agdalos lakay. Agaramid akmot iti Facebook account ko. Tapno iso ti usaran ta ngagbirok iti agabang. Numayat ti resulta ti plano ta. Ti oray saan tan ngagtrabaho. Nakaawag ka mat, Manang Vanessa? Kayat kayo lang kumustaan. Kumusta kayo matandi tabalay ko? Nasaya at mat, Manang. Agkuri ka di pa'y dagiti appliances. Wen, Manang. Nasaya at mat no kasta, tapno adda usarin nyo kan Eddie. Wen ket agyaman aklaunay, Manang. Aywanan nyo lang dagiti gamit ko dita Ayun gayam, pagtrab-trabahuan ni Eddie ita. Ha? Ay kwa, iti sigod pagtrab-trabahuan na matlaeng, Manang. Naimbag man ta saan anauma ijay. Saan matkit di, Manang? Ay wen gayam, kaano kang agawid? Saan nakasigurado no kaano? Angam saan pa'y nga itaatawan?
amangan numabayag pa'y. Mala, agpakada akon, tagtrabaho kami manan ading ko. O sige, manang. Agan-anad ka akanayon dita. Bye! Oh, andan timbaga ni manang mo. Kano nga gawin? Mabayag pa'y kunanamat lakay. Nasayat mo't no kasta. Sana mabali na maamuan na tiyar aramidin ta. Ngamin, sigurado asaan nga umanukot na jay. Ang mga nung makaungat pa ikit di. Daytoy ti koleksyon ta para itaabulan lakay. Nay, dakil mo, bakit? Wala. Dakkel pa ngam ti susweldoan ta iti binulan. Mala, itad mo nga rudan ti bingay ko, bakit? Mabalinan day ta? Kwarta ko na ito? Wala. Day ta ti bingay mo itaabulan lakay. Ay nawaw, nagmayatan. No kasto ka na yun, mabali na, nag-resign ak iti trabaho, bakit? Oray siya ka. Agik katakmatan iti trabaho. Dakdakkel ti maalala ta iti negosyo ang napanunot mo. Oray saan tan nga trabaho. Agbiag talat ta lakay. Apay nga taakas jay lakay. Ti anya, bakit? Adda sa bali arupa ang makitkitak iti balay ni Vanessa. Ay, kurak lakit din, nusak laang tinakadlaw. Adamot nakita ki din minsan na limabasak ijay. Sino nga tadagi jay? Day tati saan tanga mo, bakit? Anya nga tano kasaritam ni Alma. Nubisita dala ang dagi jay. Imposible mo't nga inaldaw nga adda bisita da. Kasaritam ni Alma. Ang mga nadamot ni aramidin da saan tayo nga amaw, bakit? Wan man nga paisaw. Mapanak iti ayanda, kalpasan ti panaglabak. Ag-tricycle kan taon tapno dago sa makadanon kay Jay, bakit? Agkapi kayo pa, nanang. Agyaman na kanakaw. Anya ti umayo ibaga? Adda lang amin pakasdaawan may kantatangyaw. Anyamat day ta apakas daawan niyo, nanang. Mas daaw kami. Ta nagduduma arupa mo't ti makitkita mi dito'y balay ni Manang Mau. Sino nga'y dagita? Ay, kuha, nanang. Bisita mi. Kabagyan ni Eddie. Kabagyan na amin. Uwa, nanang. Agpasyar da dito'y lugar tayo, kat awan ti daddo maapagturugan da. Iso nga addada dito'y balay. Kasta aya. Uwa, nanang. Awan pagdanagan nyo, tawan mo't dakas ngar aramidan mi kan Eddie. Kaya't milaang ti makatulong. Adda na amwak may papan kada Alma kan Eddie, bakit? Anya tinaamwam lakay. Ipapaabang damot gayam ti balay ni Manang da Vanessa. Ay nawaw. Nakadamagam mo't lakay. Napanak itayan da itay, kat awan da Alma kan Eddie. Hindi kinasaritak ti lalaki anaranaak ijay. Naku na nang agbaybayad da kano iti 500 per night. Anya. Taga Manila na kanaw ang nagpasyar dito'y lugar tayaw. Adamo lang nakitak idinapanak ijay. Ngam ti imbaga ni Alma kanya. Kat kabagyan kano nila kay na. Nagulbud lakit di ti anak ta, bakit? Una yan ni Alma. Illegal ti kasjengar aramiden da. Tidakus na pa'y. Amangan no saan nga amo ni Vanessa akas jayar aramiden da. Ibagak to kan Vanessa no umawag man ang lakay. Oin bakit? Ibagam, tay sulatan ti makisarita kadakwada. No si kangamin kat amangan no agsakit tinagam ni Almakin ka. Anya ti kunayo, nanang? Jay balay mo. Ipapaabang da Alma iti sa balay. Anya? Pinagbalindamutin at transient house jay balay mo. Ammom ka day. Ni, awan mo't nadakdakamat ti kabsat ko kanyak, nanang. No kasta nga road. Ilimod na ka, anak ko. Sigurado nga awan permit dagi jay. Ay sus, delikado ti kastangar aramiden da, nanang. Kasaritam ti kabsat mo.
Diyak kayat di makibiyang ta mga nuguraan nak. Agbakasyon nak inton umay abulan nanang. Diyo pa ilang ibagbagay ti kapsat ko. Siyak to ti makisarita kan kwa na. Naglukon dagita nga agasawa. Day ta nga road anak ko. Libre lang nga roden ti panagnaid day ti balay ko. Kasta pa iti aramidan da. Ay nawaw. Manang, kaano ka pa'y nagawid? Idi kalman laang. Nagdiretsong ak iti ayandanan ang kantatang. Ne, di ka mo't nag-text kanyak, Manang. Pudno ka di tinadamag ko. Anya tinadamag mo, Manang? Pinagbalin nyo kanumot at transient house ti balay ko. Ay nawaw, sino mo't tinakadamagam iti dayta, Manang? Saanen anapatag no asino tinangidanon kanyak. At dapay bisita yun. Ha? Ay, kwa, Manang. Napanunot mi nga ipaabang, tasayang ngamin. Illegal ti kastangar aramidan nyo. Awan permit tayo para iti kakastabanag. Saan kayo pa'y nagpakada kanyak? Manutibingay akayat mo aya, Manang. Ti kayat ko kat isardan nyo day ta akalukan nyo. Di nakiramraman ha. Ay nawaw, apay akasta ti panagsasaom, Manang. Mabuteng kakadi amaartapan, iso akasta? Siya, mabutengak ang maartapan? Anya ko matipagbut nga kat balay ko ti pagnanaadan nyo. Kat no naglawag mat, nasakit tinakam mo taadda na panunot mi apagkwartaan. Sipod pa'y ngamin ide kat dimon kayat ti maartapan. Imbes nga agpasensya ka, kastapay laang ti bagam kanyak. Ala, pumanaw kay latan, tapno awan ti parikot. Ikan kayo iti makalawas, apawaywan. Anya tinagsaritaan nyo iti kabsat mo, Vanessa. Ay, marurudak nga rod kan almatatang. Isupay lang tinatangsit nga agsasao. Anya ti imbaga akin kaya. Ipagarup na nga umapalak kadakwada. Imbes nga agpasensya kanyak, ibaga na pa ilaang amabuto nga kano ang maartapan. Ay, agkalintagan pa lang amay. Nakunayo pa'y tatang. Di na panunutan nga illegal ti inaramid da. Pinagbalindakit din at transient house ti balay ko. O kahit anya nga rudan ti planom ita. Papanawag ida tatang. Makaamuda motan iti biyagda. Diyak kayat ti sakit ti ulo. Nang runa pa'y kat di daam mo ti agpakumbaba. Isuda pa'y kat di at tinatangsit. Ay nawaw, papanawon na tanimanang mo? Wen, makalawas lang ti inted na apawayway ta. Madlaw ngamin ngumapapal. Anya lakit di mo tanimanang mo? Hay, mabuteng lakit di dayja ang maartapan isu akas jay. Managim bubukod mo't na dya kamsat mo. Mayat lang arudan tibiyag na ijabrod, kastapay lang, taramidin na. Naku nampay. Addan to aldaw dayja Vanessa lakay. Addan to kunak lang arudan. Alaan yun titulbak, Nanang. Anya nga minti aramid yukon lakay mo. Ay na, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti dayta abanag, Nanang? May salaang ti siguradok ita. Anya nga idayta. Mabuteng ni Manang Vanessa ang maartapan isu aday jay. Kaya't na pumanaw kami. Nuapay nga may na pinagbalin nyo at transient house ti balay na. Ay, saan aday tatipod no ang makagapo, Nanang? Ay, agtanang ka anak ko. Panunutom alibre ti panagnaedyo iti balay na. Ngaman niya ti naramid yaw. Nagbalin kayo nga abusado. Diwan lang. Kukwa na ti balay na. Anya nga'y kumaita. Si kapay lang tinatangsit ita. Ay na, agbalbaliw ka na nakaw. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao akas na. Pimanaw daan lakay. Anya ti imbagan niya almakin ka nga ay bakit? Nagado ti dakas asa una kontra iti kapsat na. Ay nawaw, imbis nga gid daw iti pasensya. Di na nga rud amo ti agpakumbaba lakay. Husto mo't kid day no pimanaw da. Tapno masursuro da mo't ti tumakdar ti bukod da asaka. Saan na mo't nga umbing ka? Sa bagay, adda puntom lakay.
Saan ta mababalaw ni Vanessa? No kas jay ti desisyon na. Tanda pride mo't nga may isa nga anak ta. Masapol ng trabaho tamanan. Ay, wan nga roda. Agsubliak iti sigud a pagtrabtrabahwak. Si Kangay, Awan pa'y nga ron. ay nawaw. Agsapul ka iti pagtrabahwam di. Saan ang mabalin nga agil-ilad ka lang dito'y balay? Ang mumut nga damanen bayadan ta nga abang. Makauray ka kadimot. Masapul nga agtrabahutan. Ditan urayan ang maibus ti kwarta nga indulin ta sakbay nga aggunay ta. Wen, amok na ita. Sana masapol nga bagam. Dahil jay tumot nga minakabsat mo. Imot. Amo na nga wan papananta. Papanawan na tapay laang. Ay, saan ta ang mababalaw ni Manang ta damat nagkamalyan ta? No nagpasensya ta siguro kinkwana, amangan no mapakawanda tapay, kat saan da ta pinapanaw. Ay, nawaw! No ammom asika ti nagbidot, sursuruam ti dumawat iti pasensya. Di mo ingato ti pride mo, tapno saan ang marurot ti taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naibusan ti bagas ni Tatang, nagapuak iji balay itay. Kaano lang ang mat nang ipauitak manang Karen? Ay nawaw, naibus nga rudan, masapul amang ipauit ka manan. O sige, mangipauitak no maalak ti sweldok manang. Aywan gayam, naibus matlangan ti maintenance ni Tatang. Awan ka di tinabati iti impauit ko ang kwarta para iti maintenance ni tatang? Manula ang matiimpauit mo ide, amumad anangin na ti magatgatang ita. Kita agto no adda mabati iti sweldok manang. Ay napangaasay ta siguraduam. Saan ang mabalin asaan nga ag-maintenance ni Tatang? Da kami ti kaasi ditoy no kumaro ti an-an na yan na. Wen manang, di ka madanagan ta mangipauitak to. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Di mo liplipatan na. Amumot ada kami ti mga asikaso kan Tatang ditoy. Apay adi mawat ka pala ngamin iti kwarta kan ading mo. Wan tapagrebengan namat dayta kas anak. Mabalin mo't adatapay lang ti gumatang iti bagas ni Tatang. Ay nawaw, di ka man agin babak nang si ka Nelson. Tapno damot maitulong taa. Saan na mabalin ani Arlene lang taggasgastos. Apay kit din ngay asaan. Gapot taan day di abroad, iso aminan. Kat, iso nga rod ada kwartana. Kan may sa, mangipawit ta saan namot ama asikaso ni Tatang. Saan mo't anarigat nga asikaswan ni Tatang? Tamo na pa'y mo't aramidon na. Saan ka amabanog tanapigsapay? Masapol lang nga da maintenance na. Ay basta, bayan ta ani Arlene ti aggastos para ka ni Tatang. Kahit si kamot ngay. Anya ngay ti may tulong mo iti amayaw. Kabailan ni Arlene day talakay. Si kakit dimot. Anya? Agpasentro ka kade Karen kaanakan. Wanante, mapan ko alaan ti kwarta nga impawit ni Arlene. No kasta, adda manan impauit na. Adda ante, para mat ka ni Tatang ti kwarta nga ipawpawit na. Nasaya at no kasta. Pagtitinulungan nyo nga asikason ti amayaw. Ay wan ante, kanayon kumat asarong karan iti pagnanaudan na.
Nuapay ngamin adiyo kayat ti agnaed iti old house yaw. Ay na, adamot ti kallapaw may antay. Kan may sa, uray no sa bali abalay ti pagnanaadan may, saan mimot abaybayan ni tatang. Kasta diyo liwayan ti sumarungkar, nang runa ket lakayan ni tatang yaw. Ay nawaw, amumi daytaan ante. Aywan gayam, awan ipaw ityaw. Adda ko maipagatang ko, ngem amangan numataktak ka. Anya ti ipagatang yo aya. Asukar ken mantika ko mabalasang ka. No saggay sa akilo laeng, mabalin met ante. Ala, mabiit laeng nga rod taalaag ti igatang mao. Kumusta ka kabagays? Nangyagak iti prutas para ken ka. Agyaman ako unay, kabagays. Kumusta mo tantirik nam? Nasayat ba? Awanan tinasakit? Ada maintenance ko, kabagays. Na maglangan, tadaimpaw it niya Arlene. Aywan, ni Arlene laeng samot ti aggasgastos para ken ka. Isungag paisaw. Umay laang itultulod ni Karen dito balay. Pagtitinulungan da kumaa. Manlaw kong araw na mabambanog matan niya Arlene. Di na laang maindiritsaw. Wen ta saan met amabalin nga isulaeng timangted iti kasapulam. Ket addamo ni Karen. Rumbeng laeng apagtinulungan da nga agkapsat. Laita ti saan na mapanunot ni Karen, kabagays. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang. Ada ka din ni Nelson, Karen anak ka. Adda trabaho na itatatang. Apay ka de? No mabalin la ko makit ipatarimaan ko ti bubong ti kusina. Agtid-tid ngamin no kasta matutudaw. Ay nawaw, ibagayo aka ni Arlene tamang ipawit iti kwarta. Sanay? Apay asaanan? Ang mga no ang reklamo ti kabsat mo no iso akanayon. Iti anya aga po ko mga agreklamo kat no awan kayo, awan met iti ayan na ita. Na kayo kumamit ka ni Nelson ti mga ipatarimaan. Saan man ka di adakkel ti magastos? Urayan nyo ti ipawit ni Arlene, tatang. Ibagak amang ipawit no umawag manen. Mangipawit ka, takaasin ni tatang no agtudo. Mabalin mat siguro nga ipatarimaan nyo pa lang, manang. Ay nawaw, kasano nga ipatarimaan me kat awan nga rod ti kwarta? Masapul amang ipawit ka. Awan kwartak ita, manang. Awan kwartam kunam kat agtrab-trabaho kamot dita abroad. Pag tinulungan ta ko mga ipaidag iti masapsapol ni tatang, manang. Ay na, naimbagken ka ata awan pa'y asawam, awan pa'y anak mo. Kan sigurado adakkel ti sweldom dita abroad. At damat iyor urnungak, manang. Ay na, awanan ti adu asao. Mangipawit ka, tapara matlaang ka ni tatang dayta. Api ngamin asyak amin. Tumulong ka mat Naa, ammumet ada kami ti kadwana ditoy. Ammo ka saan anarigat nga asikaswan ni tatang tanapigsapay mat. Ammo na ti aramidan na. Ay na, nagadulakit din asaom. No di mo kayat ti mangipawit, saan laang? Imot! Pudno mo, tinaibaga ti kabsat mo. Pag tinulungan nyo nga ipaay ti masapsapol ti amayaw. Saan kayo kumangagpin na to doon? Oho, imot kit di aday jeng Arlene. Tapno awanan ti adu asaw. Tarimaan na kung ti bubong ni tatang. Ada kwartam aya. Manulang mat ti magastos si Jay. Repair lang mat ti maaramin. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla ka baknang. Awan imbagak akasta. Tila ang kanya katag tinulong kayo ti kabsat mo. Di ka man nagbalin nga imot si Karen. Kabailan nga rod ni Arlene timang tangdan iti mang tariman iti dayjay abubong. Anya nga rod mo, ti maitulong mo ka ni tatang. Kabailak mo't kami na tarimaanan dayjay abubong kahit. Sana masapol ang mga hala kayo iti sabali at ang danan nyo. Ha? Diyak mo keng kanil sound. Wano, kayat mo at ang danan nakpay ti kabsat mo amang tarimaan iti bubong ni tatang. Iso akasta ka. Amangan wa dapay kwartayo amabalin amabulod anti Marta. Pangalaak ko maangay iti kwarta katawan mo't pensyon ko. An-anwam ti kwarta aya. Ay kwa ante, mausar ko mano ipatarimaan mi ti bubong ti balay apag nanaadan ni tatang.
Apay ngamin ang masapul nga aggastos kayo. At damot nila kay mo. Kat, libre nga rod man ti serbisyo ti asawak. No kasta, kayat mo apurdiyaan pailaang ni Arlen ti asawa. At least ni Arlene taada trabaho na. Kan awan pa'y anak na. Ta saan damot ang nagkasar iti nobyo na. Oray awan pa'y bukod a pamilya ti kapsat mo. Pagrebengam latta ti tumulong kas anak. Anya? Oray anya pa'y ti estado yu iti biyag. Pag tinulungan nyo latta. Saan ang nasaya at nga agpinatudon kayo? Di ka agbalin nga imot. Saan ang nasaya at nga ipasam iti kabsat mo? Ti responsibilidad mo kuma akabsat na. Kasar darlin kang Jake ita bakit? Di ka mapanaya. Masadutak amapan. Ay nawaw, apay kumakit, kabsat mo na jay. Anya ko maitano kabsat ko? Talo atawanan tinapalabas sipod nagapa kayo. Di mo kayat na maurnos ti parikot iti nagbaatan niyo? Di uray saanan ang maurnos, awan na sakit abakrang ko. Anya kalakit di mo tan bakit? Ay, di kagsawa kasla amom ti amin si Kanilson. Jakmat makita ni Karen. Saan ka no nga imay kung nati manugang ka o kabagays? Ay nawaw, apay kanumot. Wala, taada saan da nagkinaawatan kan Arlen iday. Ay nakabagis, nabayagan day jaya. No saan nakngagbid daw, talo atawanan tinapalabas. Talo atawanan tinapalabas nga maging gaita saan pa'y anak urnaos. Ni Karen mat ngamin numaminsan, saan ang makaawa-awat? Day tamat ti kayat kan kuana. Noan niya ti amuna, ipilit namit nga iso ti husto. Naku nampay kabagays. Di na mo atulungan ti kabsat na. Gaputaan da kwartan ni Arlen na kabsat na. Isumutan tinamnamaan na. Agnaid kayon dito'y balay, tatang. Ay nawaw, apay ko makatadamot balay ko apag naidak. Awan nga rod kadwayo ijay. Kabaalak mo't nga oray ang may saak laeng. May mayat lataan no dito'y balay ti pagnaidan nyo. Tapno maasikaso kayo madlaang. Nakababain mo't akin nila kay mau. Katno nila kay ko tinangibaga nga agnaid kayo dito'y balay, tatang. Aya, Wen, tapno adda ka no kadwami. sa anak komportable dito. May mayat dito'y tatang. Nalawat ti arubayan. No kayat yu, di mulaan yu itinatnateng tapno addamot liwliwayo. Sa tino tinangipanan nyo ka nagiti gamit yaw, tatang? Iti ayan ni Arlene. Ijay, ti pagnaadan niya? Uy, nanakaw. Ay kat, nasaya at ano ijay ti pagnaadan nyo, tatang? Masapol ang maripirmanan ti old house yaw. Wanya raw. Ano, mutan ti dadail na. Tulungan kayong, tatang. Adan samot trabaho. Nalpasan, tatang. Half day lang ti trabaho kita. Alaman nga raw, Nelson. Tulungan nakman. Itayan mo't gayam ni Arlen ti pagnadan ni tatang. Ay, kat nasayaat tapno mapadasan mo't ni Arlene. Tapno addamot sirbina Ay nawaw, apayakas tamanan bakit? Mano atawan na iji abroad. Mano atawan adina na asikaso ni tatang. Panawan mo't tapno bumawi. Nagsasao ka, kasla narigatan ka launay. Napigsamot ni tatang, amuna ter aramiden na. Sinubraan man ngamin ang tisturyam. Ay nawaw, pudno mo't ti ibagbagak. Mano atawan asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Di kag sa wakas taambok asaan ka anarigatan ken tatang. Takas na ko nakitayon, napigsapay ni tatang. Amuna ter aramiden na. Umay kayon, tatang, tamangan tayon. Ha? Mangan tayon kunak.
Nilakay mo ngay. Nagrubuatan alas 6 iti agsapat ti duty na. Kastaya. Umuna kalata na mga. Ay nawaw, alas 8 iti agsapat tatang. Alas 10 wano, alas 11 kuma. Nasa pala una iti alas 8. Tatang, no kayat nyo pa iti agbyag iti napaot, mangan kayon. Sa anak ana irwam, amasapa ti pandangan kao. Kun sa anak ana irwam, amay lutuan. Ne, apay, saan na kayo nga sa asikaswan ni Manang Karen? Sagpaminsan lang, may Kunak tupay ka. Ngam no umawag ka niya. Kaya po, kasla na gado ti sakripisyo na para kada kayo. Napanak di tabalay ni tatang yu itay. Katawan gayam dita. Iti ayan mo't gayam ni Arlen ti pagnanaadan na. Rombang laang tapno addamot serbina nga anak, ante. Ay nawaw, apay akastamutan Karen. Tapno pagserbyan namot ni tatang manu atawan met asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Isu nga isumot ten ita. Saan mo't anarigat nga asikaswan ni tatang yukot? Ay basta, husto laang anapan ni tatang ijay tapno mapadasan met ni Arlen. Ay nabalasang ko. Saan man anasaya at ti kapanunutan na kasta. Di uray pa agnaad ni tatang ijay aging gattong palbiag na. Pag tinulungan nyo nga asikaswan ti amayo Ay nalpasa kun ante, ni Arlen metten di mo ipaidam ti tulong mo kaanakan. Saan anasaya at ti kasta agalad ti maysa nga anak. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang? umay kayo laang sarungkaran, Karen anak kao. Kat, kumusta ti biyagyo iti puder ni Arlen? Mayat betkit day. Saan dakmet abaybay anti kabsat mau? Husto tapno addamat serbina nga anak yo, tatang. Anya, Rumbang laang nga itad na dagiti masapsapol yo, taaddakat nga rod kwartana. uray adda kwartana, ag tinulong kayo latta kuma. Isumatan Nalpasa kon, tatang. Inaramid kon ti responsibilidad ko kada kayo. Anya, Anya ti masapol mo? No awan aramidam, mabalin ka di akadoam ni tatang manang. Apay, sa dino ti papanan ni tatang? Agpa-check up ko ma. Ay nawaw, si kamatan ti makaam mo. Apay asyak manan ngay ti asitgam. Itad ko matkat di ti kwarta pagpa-check up na. Idi nagabrod ka, siyak tinangas asikaso ka ni tatang. Nalpasan ti responsibilidad ko kinkwana. Wen angam kwartak matigas gastusan nyo iti. Awanak dito'y Pilipinas, ngam mangipaw-paw itak mat iti kwarta para kini tatang. Ay basta, nalpasa kon. Si kamatan ita, Arlen. Sige, siya kon ti makaamo kini tatang. Ngam aramidam mat atikas iti inaramid ko idi addaak ijay abroad. Mangted ka iti kwarta para kini tatang. Anya? Binulan no agpaw itak idi. Iso nga ita taaddan ni tatang iti puder ko. Binulan mat amang ted ka iti kwarta agastusan na. Ay nawaw. Pangalaak nga iti kwarta nga itad ko kat awan mo't natalgad at trabaho. maan ano nga min aya no kadwaam ni tatang agpa-check up, ta kwartamat ni Arlen ti gastusin niyo. Isu kumamot den ati makaam mo. Ay nawaw, agpanunot ka manmet nga main bakit? Kaisumot dar aramida. Idi adda ni Arlen idi amron. Sikang agpaisaw tinangas sikaso ka ni tatang. Ngam binulan mo't nga agpawit ni Arlen. Na, No ti kayat mo kat aramidin na tikas itinaramid mo para kan tatang ide. Inaramid naman ti rumbang babaan ti panagpawit na ti kwarta. Sikapay nga rod tinangiruror iti kwarta agastusan ni tatang. awan nga rod kwarta kay naapaw. Amumot gayam nga awan kwarta. Ano lang mo't di kadwam ni tatang agpa-check up. Saan mo't komplikado na ichay? Kan iso lang mo't ti maitulog mo, tawan mo't kwartam. Alawanan. Kadwa ko ni tatang agpa-check up tapno awanan ti adaw asa uyaw. O, kasta no awan maitulong mo a kwarta, bumawi ka iti sabali awagas. Kasta ti may parbeng nga ramidem, kas anak ken kapsat. Kumusta ti check up ni tatang? Anya ti imbaga ti doktor?
Normal kanumat dagiti laboratory test na nga masapol nga obserbaran. Awan in reseta da nga agas? Vitamins laang met. Adda ginatang yaw? Wen, adda. Kaano man ang ti-check up na ngay manang? Ay kat no maibos ti vitamins na ah. After 2 weeks ka no manan, tapno makasigurado tayo. Sige. No busy ka, siyak to manan timang kadwa ka ni tatang. Agyaman ak manang. Kasta ti kayat ko. Tulungan na ta saan ko ang maaramid amin. Ay, nawaw! No para itinaganak tayo, rumbang nalaang apagtitinulungan tayo. Nang runa kadagiti agkakabsat, saan tayo nga agpipin na tudo. Baknang kaman kan saan, aramidam ti kabaalam, tapno tumulong kadagiti naganak kanyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, nagadumutan ay tanga adubaw, Marjorie anak kaw. Iparaman ko ken ni Nunoy tatang. Anyat ko nam. Iparaman ko ken Nunoy a kalugaran tayo kunak. Ay nawaw, agraraman ka may. Adanobya ni Nunaw, isan ka day. Anya ko maitano adanubya na. Itanya aga pa nga ikamit adubaw. Anyan tulangan, ti panunutan na iti tattao ken ka. Adanubya na ako nayo nga maawan mo't makitak nga iyawid na dita balayda. Tida magkukit OFW tinobya na. Saan mo't siguro adakas ti mangibingay iti grasya anaawat tayo. Diyak amo ken ka. Nagadulakit din nga amaw. Mabit lang, umayon. Naimbag amalamyo na na Flora. Si kamot gaya Marjorie ako. Ada ka din ni Nonoy nana. Adda iti silid na. Adda ka di masapul mo iti anak ko. Isu ti gagarak nana. Kayat ko ang makita kan makasarita ti anak yaw. Mala, mabiit lang nga raw tayo ba? Numalpas ti kontratam, di mon irinrinyo, ay mi. Apay ko maakat kayat ko ti makaurnong. Saan mon nga irinyo tagkasartan? Siya kon tagtrabaho para ti pamilyata. Makitan to sayang mat no saan ko nga irinyo. Nasingpat dagiti amok. Saan ka kadi anabannog? No para iti arapaap ko, ano sak Ala, adagan ka dayta. Nonya ti planom, anong saklatan ti aguray? Agyaman ako unay nunoy. Sige, agpakada akon, tagtrabaho kami manan. Agan anad ka kanayon dita ha. I love you. Lunoy! Lunoy! Apay ka dinanang. Adda bisita manak ko. Sino ti bisitak nanang? Ni Marjorie akaruba tayo. Kaya't nakakano ang makasarita. Ay nawaw, anyaman nga tanti ibaga rita babae. Rumwar ka, tasi ka ti makisarita kenkwana anak ko. Anya ti masapol mo, Marjorie. Para kang ka. Ay nawaw, anya rita? Adobo para kang ka. Pasensya kan ngam saan ko nga awatan dayta. Ne, apay ngay. Sayang mo't no di mo gayam kayat. Amang ano niya pa ti panunutan tinobyak. Di ka madanagan ta saan namot amaamuan no di mo ibaga kang kuana.
Sa anak akas iti pampanunutan. Loyal ak iti nobya kanya. Amo matday ta. Diyak kayat ti agaramid iti banag a pagsakitan tinakam na. Isa pasensyakan. Para si dalaeng mo't. Maudi ko maritan. Sana may parbang ti kastangar aramidam. Ang mga nanya pa iti panunutan dagiti kalugaran tayo no makita da nga umay ka diti balay. Anya timbaga na ken ka anak ko. Adda adubo nga itit na kuma. Ngayon saan ko nga inawat na nang. Amangan no agsakit tinakam na ket guraan na ka. May mayatan ti kasjay tapno sa anamang namnama kanyak. Ken tapno amuna ti paglugaran na. Sa bagay, adda punto manak ko. Nang runa ket addametten ni Aymi anubiam. Nakunayo pa inanang. No umay manan. Ibagayo asardengan na kon. Diyak kayat ti gulo na nang. No kasta ti kayat mo. Kasta nga rod ti aramida kanak ko. Agyamara ko na nanang. Aywan gayam, kumusta metten ni Aymi ijay abroad? Nasayat ka no may. Kaano ngay nga agawid? Awan pa'y na ibagana nanang. Anusan tayo nga urayan ah. Nagkarimot kat di nga agpasyar diti lugar tayo no agbakasyon diti Pilipinas. Kay, anya nga ay. Saan naman lang ay nawat ti sida nga itid mo kuma. Saan nga rod tatang? Nagado a single dita. Ni Nonoy pa'y lang amin nga adda nobya na tinagusto am. Ay nawaw. Iso nga rod mat ti kursonadak tatang. Di ka man nag-aramay. Anyat amo yung ay. Ang mga no napimpintasak ng itinobya na. Oray pa'y napintas ka no saan asikati kayat na awan maramidam. Adda pa ay tatang. Jak amukan ka. No kasta, nagbakasyon ka gayam? Wen, agpasyarak ko madita lugar yung. Aywan, kaya't da ka makita ni nanang. Sabaten naktungarot ijay terminal Mabalin lang tamad. I-text mo lang nun nga oras nga da ka ijay tap na amukmat. Wen, agteksakto kan ka. Ayun gayam. Anya nga iti kayat ni nanang mo apasarabo, ta iso ti gatangat. Kung purmilatan, saan mo't na napili ni nanang? Noan niya ti adda, isulatan Kasanungay no di na magustuhan ti gatangat. Ay nawaw, sigurado ang magustuhan na orayan niya pa reta. Nangro na pa, no naggapoy ti manugang na tubi. Masapol ngagdalos tayo nanang. Ay nawaw, anya ti okasyon aya. Awan mo't kat di, ngam adag pasyar di ti balay. Asino met ngay? Ti manugang yu tubi. No kasta, nagawid ni Ayme. Wala nang, kaya't na ti agpasyar di ti lugar tayo. Ay nawaw, apay adi mo imbagbagaan na sapsapa. Kaibagbaga na lang kanyak nanang. Jak tupay ammo nga dagaya man dito Pilipinas. Ay nawaw, masapol nga agpasalunak nga rod Nakababain mo't kenkwana, no kastoy ti itsurak amadanunan na. Nina nga talaga. Napintas kayo latamot nga oresan kayo nga agpasalon. Di nakman bulaan si Kanunoy. Nakita yung di babae akadwa ni Nunoy, tatang. Wine, apay ka day? Iso siguro day jay tinobya na. Ay nawaw, apay asak ti pagsalod sudam. Ada ko matiamok di tangay. Ninunoy ti kasaritam No day jay man tinobya na. Exotic beauty magayam ti kayat na. Exotic beauty man, ngay bagbagam. Kay sumat tatang. Kuna man no nakita yung ti babae nga inyawid na. Napintas man ti babae ang nakita kakadwa na. Jay pandak, tatang. Agpada kayo laing, mate. Sana. Di na ikumpara kang kwa na. Tasabali matipintas ko, tatang. Nagapuan nyo na na Flora. Iti ayan ti kumarek, at dala na pan ko intulod. Adda ibagam? Adda nakita ka babae di balayo na na. Asino day jay? Ni Aymi day chay na kong. Iso day jay tinobya ni Nonoy, nana? Isong agpaisaw. Adda ka di parikaot. Exotic beauty gayam ti kayat ni Nonoy, nana. Exotic beauty.
Kaumot na. Napintas mo't ni Aimee At daya imbagak apangit nana. Napintas mo. Exotic beauty ako nada. Apay nga rod akas tate katawam. Kaslaad da kayat mo asawang. Awan mo kidya nana. Naragsakak laang. Di yung amin ikan itidakas akay papananti pa nagkatawak Anyat kayat asawan ti exotic beauty ay anunoy. Exotic beauty. Wen, Nakangaganyo mo, titiday ta sa una nang. ni Marjorie exotic beauty kanon ni Aimee. Idi kwan sa bali ti katawa na. Anya? No siyak anak kangag, kat kasla uyawan na mo't tinubyam. Kontrolan niyo ti boses yun nang. Adda ni Aimee iti kusina. Madama ti panagluto na. Ang mga numangag na kat masaktan tirik na. Nakaluto ako, Nonoy. Umay kayong tamangan tayon. Wen, umayin. Oh, nangagimat siguro da dyan nang. Mangan tayo pa eh. Di yun dakdakamatin da ita exotic beauty. Nagawin magaya man tinobya mga exotic beauty. Apay kasta ti katawam. Iti kasta tono ti boses mo. Amuklatan nga da sa bali akayat mo asawan. Asano mo ngamin? Di mo imbagbaga nga exotic beauty gayam ti kayat mo. No imbagam anasapsapa, saan ko maanasayang ti oras ko kang ka? Oray anya pa iti ibagbagam. Ni Aimee ti kapipintasan iti imatang ko. Kan kasano ko manasayang ti oras mo kanyak. Saan nagpat anagdaton kan ka? Maawatak mo kide no apay ang mahilig kayo iti exotic beauty ako nada. Mga asim, tadi mo dadaulan ti aldaw ka. Ay nawaw, ibagbagak lang ti pudnuan niya. Di ka sumardag. Kayat mo ti apa, ha? Maminsan pa yakas ta ti bagam kanyak, makaraman ka talaga. Anya? Kalpasan ti mano atawan na panaguray ko. Naikalay sa kamutlangan, Aimee. Agyaman nakta na oray nak, Nonoy. Huston ti abroad, ha? Sakmot ti agtrabaho ita. Wen, iso tinagtulagan ta. Saan ka di? Congratulations kada kayo adwa. Nunoy, Aimee. Agyaman kami na unay nanang. Anya ti kayat yu amerienda. Saan kami pa'y amabisin, Nanang? Into madamdamamanan nanang. Sigurado kayo kaday. Uwan nanang. Ibagamin to numabisin kami. Malanga rod. Agsubliak iti ayan da abalayan Cecil. Payapayan naklaang no adda ka sa pulan niyaw, Raimbag pa di exotic beauty ibagbagam inkasardan. Ay nawaw, anya ko maitakanyak tatang. Di ka umapal. Awan makagapaw tapno umapalak anya. Amaw, sakit latta tinagamaw. Tasabalit inkasar ti lalaki a korsonadam. Awan bibiyang ko kadagita at tao tatang. Nasakitan niya. Saan ngamin anasaya at uyawam ti itsura ti para matao? Amuyo ti kayat asawan ti exotic beauty tatang. Saan apa naguyaw day diyan niya? Saan na panaguyaw ko nam? Ngam no agsasao ka edi kasla katawaam tinobyan ni Nunaw. No apay ngamin nga isubliyo day ta, kat napalabas matan day ta tatang. Si kamot gayam, ti mga awawir iti apo ka, kapsat. Wala tabi si dananang kentatang na. Karupro pala unay ni Nuno, ti putot na. Saan mailiba, kabsat? Ay nasyakbet nga ta. Kaano mo't nga ta amaadaanak iti apaw. Ibagam kin ni Marjorie tamaki asawa mo taon, kabsat. Gasat nan samot ti agbaak. Awan mutan ti mailawan. Nagado akalugaran tayo. Jak man amo iti anak kaw, kapsat. Jak amaw non nyaman ti plano na iti biyag na.
Kumusta tilakad mo ay may bakit? Nasaya at matlakay. Iparenovate ko nga rodan ti sari-sari store ni Nanang no kargaan nyo manan. Wan man lakay. Isupay mat ano at dagumatang. Wala. Tapno dapat lang pakakumikuman nyo kan Nanang. Wan nga rod. Masiksikuran nga agtugtugaw laang dito'y balay. Saan ka na irwam? So akas ta, bakit? Ayun gayam. Ex mo day di ang Marjorie. Saan ka di? Ay, sana. Kursonadak lang idi. Ngam saan ka nagdaton ken ko na. Apay na saludsud mo. Wan tanaran na ak ijay paradaan itay. Kat from head to toe ti panangkita na kanya. Ay, umapal lang siguro ken ka. Ngamin, sikatin kalaysa. Kunamlan asino mo't akapipintasan. Ay nawaw. Asinaw tinapintas. Dayjay nga ay mi Apay manan ni ay may. Naranaak ije paradaan itay. Kitay na. Jack magustuhan di kas di pa nagrup-rupan na tatang. Apal mo kit di ana ita. Ay nawaw. Dayjay nga exotic beauty ti apalak. Saan apulos tatang? Already maklunan. Amuklatan. Makiasawa ka kiti mo tayo. Tapno sana na biyag ti karubat ti bambantayam. No exotic mo lang ti kinapintas. Wano kinagwapo da. Uray saan ang tatang? Anya. Danunoy ti limabas. Makimisa man siguro dagityayan. Ay, sana masapulong ibagayaw. Tanakitak ida, tatang. Kahit apay nga raw nakastatit suraam. Naliday ka may. Ay, kaano mo nga tatatang? Tiyan niya. Kaano mo nga ta mabiro kak ti lalaki akas kin ni Nunoy? Kasano ko mga damailawaan ken ka. Kat nakauyaw kamot nga may. Saan mo tatang? Ay, di ka man nagkalintigan. Exotic beauty kung kunam iti asawa ni Nunoy iday. Positibo mat ti kayat na asawan ti exotic beauty. Kumaang madimot ti tono ti boses mo. Agkatawa ka pa itong galibagam ti exotic beauty. Nga manyaga ita. Kada kayo sika ti awan pa'y asawa na. Napalabasan day tatang. Naamiris mo mat siguro ti bidot mo anya. Naglawag aday ta nga ugalim ti may sa makagapaw no apay asaan ang nagdaton ni Nunoy ken ka iday. Amok day tan tatang. Agbalbaliw ka nga minay na nakaw. Agsingsingput ka. Tabarang adda pa'y mailawan ken ka. Ay, nawaw! Di mo uyawan ti pisikal alanga ti padam a tao. Di ka mangibalikas iti dakas asao. Aramidam no anya ti umno. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam inton dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta kayo kan tatang di tananang? Nasaya at latta, batanak kao. Da kayo nga ay, kumusta dagiti appaw? Nasaya damot nanang. Kano nga'y ngagpasyar kayo dito, Kinapudno na planok ti agawid dita. Kano? Intun umayabulan nanang. Ipadas ko man mo ti agbiro kiti balitok dita.
Ay nawaw, awan balitok di daw yan akaw. Ipadas ko lang ta. Adda ngamin nabuyak ka. Anya ti amo tayo nga eh. Ang mga no agswerte akmat. Nangina ti balitok kita nanang. No adda balitok di taw, ang mga no idi pa'y anaibaws. Ang mumot na giti tattao di taw, alistuda no pagkwartaan ti saritaan. Basta. Agawid akto di nanang. Ang mga no adda dita ti solusyon ti parikot me iti kwarta. Na, kalkalpas mula ang anangan, ngam agil ilad kakit din dita. Di nakdistrubwen tanda pampanunutak bakit. Ay nawaw, alas 8 iti agsapa, Rodelio. Di kag trabaho aya. Saan? Saan nakasapulan bakit? Iti anya aga po adi kag trabaho. Adda sa bali a planok. Anya? Nangina ti balito kita. Iso nga agawid ak pa iti lugar dananang kantatang. Ay nawaw, agpanunot ka man anaimbag, Rodelio. Ipadas ko man mat agbirok iti balitok. Ang mga no daytoyen ti bumaknangan tayo. Agtrabaho ka kitdi. Saan aday tabalitok ti adda iti panunot mo? Ay, hindi kag sasaw iti kasta. Tano agbaligi ak iti planok. May ranod kan tumot lang. Anya ti kunam bakit? Agawid ni Rodilio? Unlakay, imawag itay bigat. Apay ka na nga agawid. Agbirok kano iti balitok dito'y lugar tayo. Amangan kanuno dito iti ayan ti solusyon ti parikot da iti kwarta. Anya? Ada ayamot balitok di tao. Jakman amo iti daydi aputot mo. Ang mga nagbambandog tulaan. Si kanto ti makisarita ken kuana lakay. Wen ano dumngag? Impadas da pariguryo tinagbirok iti napalabas atawan. Awan mo't naalada nga ore may sagramo lakumano isaw. Istorya to iti putot mo tapno amuna. Ay nawaw, bulbulong manahin bakit? Ano san tayo ata isulaang matyada? Di mo mat ngamin kayat ti agtrabaho. Di ka makaaw-awat mo. At dangarot isagsaganaak. Anya maninday ta nga isagsaganaam. Ay nawaw, imbagak mo't kan kantiplanog. Ti planom nga agbirok iti balitok. Wana, anyat amungay. Ang mga nagswerte akmat. Akas karag iti mabuybuyak iti Facebook. Ay, awan lat amok di ta, Rodelio. Mapan ka man ket ni ti store ni Sita. Umutang kay tinaimas asidaan tayo. At dapay utang tayo asaan anabayadan. Bayanak to no bumaknangak. Sika akit di mo't. Ay saanan, nakababain mo't iti kumarik. Na, mapan kakit din. Siyak ti makaamong agbayad ko nagtumay. Saan mo pa'y asigurado no adda balitok ijay? Ngam kastamat tan ti panagsasaong. Patyen na ka di bakit? Iti saan nga agbayag? Baknangak taon. Hay, saan asyak ti ibaon mo? No kayat mo ti umutang, sikat ti mapan. Umutang akman, Marisita. Pasensya ka, ngam sa anak pa nga agpautang ita, Rodilio. Ay nawaw, may sa kilo ababoy lang at utangak. Sa anak pa nga agpautang, tawanan igatang ko itilakok no mautang amin. Di ka madanagan, tagbayad ak tumot lang. No anya ti imbagak, iso ti masurot. No, di mon samot amaw, adandani akon bumaknang. Anya? Di ka madanagan, saan ka apilitan, no, di mo kaya't kagpautang. Naa, Nga, dahil iti tandaanam. No siyak di bumaknang, huyo kan tumot kanyak. Ado ti balitok me, di mon samot amaw, ha? apay nga rod nga umutang ka no adu gayam ti balitok yaw. No siyak ti bumaknang, sa anak to agumatang dito istormo, uray pupukutam. Ay nawaw, saan man asyak ti butbut ngam si ka, Rodilio? No saan ka agumatang, pumanaw kay ti sangwanak. Anya nga'y, pinautangan na ka. Nakaimot-mot na di ako marim. Ibagbagak to mga minkan ka. Mabusorak iti da Sita. Apay ngamin nga ipilit mo ti umutang. Katawa nga ruda ti maipautang na. Di mo nakita aya, abasit ti na i-display iti istor na. Bayadak to kunakmat. Ay nawaw,
Di mo ipilit ti kayat mo. Irespeto mo ti desisyon ti padam a tao. No siyak ti bumaknang. Saan kun to matapagan ti gumatang itistor na. Di ka agsao akas na. Ta saan mo't asigurado ta planom. Ang ammo kadakkel ti posibilidad ng agbaligyak. Urayan nyo lang. Agburay kayo, minda. Narigat ti kasta, Rodelio. Kaslang bilbilang kan itipi kasaan pa'y anapesan. Talaga ka di nga ipilit mo ti agawid, ha? Agawid na, takayat ko mati bumaknang. Imbes nga agtrabaho ka kitdi. Ay nawaw, kanayon lang na kontraon ti planok. Suportaran na kadimot Wen atan no agsasao ka, kat kasla sigurado nga adda balitok ijay. Adakin ka no, di nakpat yan. Sayang laeng ti trabahom no panawam. Manulang mati sweldo mi ijay. Kat no above minimum matisweldo yo. Above minimum ngamiti kinangato ti magatang. Saan nga umanay da dya pagbiyagan tayo? At least, sigurado nga da sweldom. Di mo man kami kontran ti planok, minda. Kasano nga agbaligit kasta ka mo? Hay, makaamu ka. Awan mo't denggam asao. Nakababain lang ang kadagiti kalugaran tayo dagiti isaw-sawang mo. No siyak ti bumaknang kung kunam kiden. Sa dino ti papanan nila kay mo, Mariminda. Agawid ka no ijay lugar da, mare. Kasano nga iti trabaho na? Pinanawan na tagbiro ka no iti balitok ijay lugar da. Anya? Day tangamin tinabuya na kat. Kayat namit nga aramidon. Day ta dya ibagbaga na abalitok. Wen, mare. Adda ka no aya ti balitok yu, Mare. Saan nga amo nila kay ko tilawlawatin na, mare? No adda balitok me, ay kat saan kami kuman nga grigrigat ita? Ti balitok lang, iti panunot na, ti palpalastog na. Advance magayam nila kay mo. Ay, naku nampay, mare. No agsasao, kat kasla sigurado nga adda mabirukan na abalitok ijay. Narigat ti kasta, Mare. Kasla agbilbilang iti piyok, asaan pa'y anapasaan. Ay, kastamot lang ang timbagakan ko, na. Ngam ipilit na mo ti kayat na. Nanang, rugya ko ninton bigat ti planok. Ay, kat kasaritan pa'y ni tatang mo, ano anya ti maibagan na. Ay nawaw, apay pay lang. Amok tiraramida kanya. Awan nga rod balitok ditaw, Adda nanang, da kayo kidimot. Ay, naanak ko, sayang lang ti trabaho maapinanawam. Nangina ti balitok ita nanang. Oray pa'y nangina no awan mo't mabirukam. Sayang lang ti bannog mo. Sigurado kasaan na masayang ti bannog ko. Agtalik kayo kadikanyak. Amok teraramidag. Ay, nawaw. Dayto yan ti bumaknangak ko naktumay. Saan analakat ti kasta plano Rodelio anak kao. Di yun nakita ti gamit ngayon sangpot ko ay atatang. Nakita, kas ko na ni nanang mau. Awan balitok ditoy. Adda tatang. Impadas na tatamguryo tinagbirok hindi na palabas at awan. Nga maawan na pulos nakita na. Ang mga nukamaling amin ti proseso ngay naramid da. Sayang lang ti pandog mo no ipilit mo nga ramidan ti plano manakaw. Amo ka sana masayang tatang. Apay aya anatangkan ti ulam. Diyak maawatan no apay akontranyo ngamin ti plano. Di mi lang kayat na masayang ti pandog mo. Ang no kayat mo apadasan. Sige lang, tapno mapnik ka. Ni Rodelio nga ay. Anday jay karayaan bakit? Anya? Binaybay akon. Tama nga no ibaga naman na kung kontraan tayo ti plano na. No adda balitok ijay. Adda kumanaala dagiti kalukaran tayo iday. Dahita nga raw ti saan na apampanunutan. Ay, narigat nga agpayso tagsasaw. Amangan kit dinuguraan na ta. Kano sa bali tirik nanay ti imbagak kenkwa na. Agulimag talat tangaruden lakay. Winin may anta nga ramiden na ti kayat na. Wen
Tapno awan mo ti maibagbaga nakadata adadakkel na. Kain tapno mapanagnikan na apod no ti maibagbaga kenkwana. Agkape ka pa Rodilio. Agyaman nanang. Kat adda nakita mo no nabiro kam abalitaw. Awan pa nga ron. Makalawas mo meten ijay karayan. Saan pa siguro nga itatial daw ko nanang. Na, Ipatas ko manan inton bigat. ay nawaw. Saan ka pa'y anabanaw? Kaya't ko mati makaigami ti balitok. Kaya't ko ti bumaknang. No nagtrabaho kakit di ko ma. Di adda ko makwartam. Nalaklaka ti bumaknang no adda balitok nanang. Saan pa'y anagawid nila kay mo, Mariminda? Saan pa'y nga rod, mare? Ay nawaw, nabayag moten iti lugar dagiti dadakkel na. 3 abulan na ijayan, mare. Awan pa'y nabirukan na abalitok aya, apay asaan pa'y nga agawid ngay. Yakam mo, mare. Ay nawaw, saan nga imawawag kang ka? Imawag. Ngam di namat imbaga no kumusta tilakad na ijay. Amangan mo no adumatan ti inurnong na abalitok ijay. Naimbag ano adda balitok, mare. Kasanungay nubannog na laang gayam tinaurnong na. Mano abulan nga berberok kay ti balitok. Nga maging gayta awan latamay. Sayang ti panog ko tatang. Ada ngamin nabuyak iti Facebook at ado abalitok tinabirukan da. Ang mga no saan mo dati taoy. Diyan ka mo tatang. Ay nga rodan ti plano mita. Mabainak mo't nga agawid tatang. Ay nawaw. Anya ko ba ti pagbainam? Wana ta impampanakkel ko abumaknangak. Tagayam. Awan maalak abalitok ditoy. Apay nga main nga inununaam. Tiamok akat ado ditoy tatang. Inton sumarunaw, sana masapaw nga iwaragawag mo ti planaw. Nakababain tagpakita ka nakwana tatang. Awan mo nga rin pagtrabahuam ni taoy. Garden laang tamumi at trabaho. Ang di mo mo't kayat tiyag garden. No sakti si ka. Agsublikan iti sigod na pagtrabahuam. Ay, agim impake ka magaya manakaw. Agawid ako nanang. Naimbag man ta na panunot mo ti agawaid. Awan mo't gayam balitok ditoy. Di mo't imbagami kan tatang mo, nga awan balitok ditaw. Ipili mo lang amin ti kaya mo. Sayang lang tal daw ko ditoy nanang. At least, napanaknakam apod no ti bagbagami kan ni tatang mo. No dimngag ako makarakayaw. Saan ko manasayang ti oras ko? Anya ngayon ti bagak ka dagiti kalugaran may. Sapay inis istoryak abumaknanga kon. Ay, awanan Imbabain mo lang ti bagay. Nadala pagtrabahwak dito eh. Saan ako nga agawid ni Jay? Magawid ka kidain. Kasi mo't ti pamilyam a pinanawam. Narigat ti biyagi Jay, bakit? Kat ayan nga iti balitok nga ipanpanakkel mo. Awan nga ron. Ay nawaw, api nga awan. Awan mo't kayam balitok ki Jay. Anya nga iti panunutin dagiti kaaruba tayo no kas nalaang. Anya nga ron ti maramida kat awan nga ron. Tijak ngamin kayat kan ka kat ipalastog mo adagos. Saan mo pa'y nga inaramid ngam no agsasao ka kasla sigurado kan. Tulungan nakman kit de. Tapno sa anak amay babain. No agsaludsud da. Ibagam sa anak anatuloy iti ayandananang kantatang. Ibagam nga da sa bali anapanak. Kat no amuda nga iti ayandanan ng kantatang tinapanam. Ha? No siyak ti bumaknang kung kunampay kadakwada. O, anya nga ita. Saan ka mat nga rod abim maknang? Ay, nakababain kalaunay, Rodelio. Nagawid mo gaya man nila kay mo, Maray. Wen mare, idi pa'y may sangal daw. Mas daawak laang. Tasabali mat tinagnaan na itay bigat. Aya, Wun, Maray. Saan matan nga iti sangwanan ti istor ko tinagnaan na. mabain siguro kan ka, mare. Ay nawaw, apay mat, Maray. Wen tawan mo't nayawid na abalitok. Kunak man no ado ti balitok da, Maray. No siyak ti bumaknang kung kunana kanyak idikot. Nagpatinggalaang iti sa umare.
Uray may sa agramo, awan apulos inyawid na. Anya? Iso nga itakot mababain kadagiti kalugaran tayo. Natangken tumak ngamin ti ulo na. Ay nawaw. Kasta unay tibain ko kanagiti katrabahwak bakit? Ano sama? Ang angawandak pa yun. Ay nawaw, basol mo matlaang no apay nga ang angawanda ka. Si kantumot ngamin. Awan na igamam a kwarta ngam nagadun nga ibagbagam. Makababain launay. Ano sam, ta si kamat lang tinangaramid iti pakaibaba inam. Anya nga tana agabrodak langan. Nagplano ka manin nga agabroad. Intun ko nagadumanin nga istoryam. Saanan bakit? Agul uli makakuntap no sa anak ang mapabainan. No awan ngamin agsaludsod, agtal na kalatan. Di ka agbalin aparamag. Di mo ipalastog ti may sa abanag asaan pa'y matasigurado. Tanarigat no umununa ti sao. Naawatam, Rodelio? Uwan, bakit? Ay nawaw! Di ka agsao akasla sigurado ka iti amin. Di mo ipasindayag ti maipapan inton bigat. Ta di mo ammo no anya ti sumaruno ang mapasamak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agyaman nak, time date nakmanan iti dayto a restaurant, Henry. Awanan nyaman natin ay. Maramidag basta parakin ka. Nagustom ka di, yung makan nga in order ko. Aywan nabsugak nga rod unay. Kaano manan nga agditangay. Sikat ti makaammo ngam mabalin ka di, ngayon ton sumarunong agdayta, kat di mo ton itugot ti driver mo. Apay ti driver ko. Sa anak a komportable ken kuana, Henry. Ay nawaw, apay mo. Pasingpat-mat ni Robert. Tunggal makitak ti panagrup-rupan at maas-asarak ken kuana. Anya. Sino di babaya kadwayo anang restaurant, Sir Henry? Ni Tinay day jay. Tinay? Wen. Sino Tinay ti biyagyaw, sir? Ay nawaw. Apay salud-sudom mo't aminan. Kaya't wala amamon, sir. Nakitak ngamin na nasingad kayo ti tunggal maysa. Kwa. Business partner lang ni Tinay. Di mo ngamin ikan iti dakas akay papanandag iti makitkita, ma. Business partner. Agmaniho kakit de. Ta agawid tan. Ang mga noan niya maran ti panunutan ni mammo. No marabyan ta nga agawid. Ang mumutan jay tao. Anya nga tano agdate tamat, honey. Anyat kunam. Nabayagan idi naudi ang nagdate taket. Ay pasensya kan. Ang jakayat ti rumwar, honey. Ay nawaw, saan ka mat akas ta asigod Saan ko maabig deal day tani nabambanugak iti trabaho. Amumed nga ado ti trabaho ti asawam. Agpudno ka man kanyak. Ay, mangrugi ka man akon. Ununaan kan. Awan sa bali a babae iti biyag ko si Kalaeng Lilian. Sigurado ka? Ibagak ka din no sa anak asigurado.
Anya ti parikot mo, Lilian, my friend. Dakkel tinagbaliwan nila kay ko, friend. Anya? Saanen aswit ni Henry kanyak, maikawa akit din. Ay, nawaw. No kaano adadakkel ang dagiti anak yo? Day nga rod, friend, sabali ti agparparik na kanyak. Anya ngay mo ti agparparik na ken ka. Amangan no adamanen ti babae na. Babaero nga minday jay idiket. Di na amo ti makontento iti maysa. Adda ebidensyam nga adda babae ti asawam? Awan nga rod, friend. Kasaritam ti driver yo Amangan no adda ammo na adi mo ammo. Ayun anya. Ni sir mo ngay, Saan pa yan nagawid, ma'am? kat apay anagawid ka no awan pay ni sir mo. Awan kami ti pagparadani di, ma'am. Ag-texto ka no, kalpasan ti meeting na. Agpudno ka man kanyak. Ada ka di ti babae ni sir mo. Ha? Babae ko na, ma'am. Wen, sabali nga min ti atap ko kat. Awan pa'y mat nakitak a babae na, madam. No kasta nga rod, bantayam anaimbag ni sir mo. No ada makitam kat ibagam adagos kanyak. Ket, matuloy ka di ti bakasyon a plano ta, Henry? Apay hindi na saan. Amangan no sumurot man ang ti driver mo. Kasano ang ma-enjoy ta ti bakasyon ta, no kasjay laang. Relax ka laeng. Tasak ti makamoy ti driver mi. Agrasuna nga das seminar ko. Iti kasta saan nga agdwa-dwa dagiti kabalay ko. Di, sigurado a sumurot man ang ti driver mo no ibagam a seminar ti papanam. Awan pagdanakam. Taan nalakala nga kasarsarita ni Robert. Siguraduam laang, Henry. Wen kani, kas nakunak itayon. Awan rumbe nga pagdanagam. Tasak ti makamoy ti amin. Okay. Ada seminar mi di Manila intun may alawas, honey. Anya, Ket masapo la mapanak. Ta paramet iti pagsayaatan ti negosyo tayo na jay. ay nawaw. Adaya imbagak adi ka mapan. Kasla alanganin kamad ngamin. Palubusan ka, ngam sumurot ti driver tayo. Isu ti agmaneho para kang ka. Mabalin na tamat. Siguraduam laang a seminar ti gagaram ije Manila. Wen, anya ko mati sabali agagaraag ijay ngay. Amangan met no ada ti babae akadwam. Naadaman babae akaduwag. Kat dagiti pada tayo lang ang negosyante. Kat dagiti business partners tayo. Siguraduam laang tano ada ti maduktalak. Dakes ka talaga kanyak. Wen ka di bakit? Awan pagdanagam, tapudno ti ibagbagakan ka. Ket, awan pay ni Elma? Awan pay nga rod, friend. Ay nawaw. Apay ngay nga awan pay. Nag-text mat ken kwa na. Imbagak nga agpa-home service ta ita. Amangan no pa umayen dayjay. Ni Henry ngay. Diyak mo't nakita. Adda seminar na ije Manila, friend. Ket, napanaknakam ka di nga da babae na? Saan pay nga rod, friend? Di mo kinasarita ti driver yo? Ni Rupert. Amangan no adamot amuna, ta isuda mo ti kanayon nga agkuyog. Kinasaritak ni Robert, ngam awan kanumat tinakita na. Imbagam kumaa, abantayan na ti asawam. Amangan no adamotan kalukwan ngar aramidan na. Iso ako nam adakkel tinagbaliwan na. Nakitam na jay, Robert. Kanya, Sir Henry. Kunaklakit di no nakitam. Ay nawaw, andan samat kayat yu asawan, sir. Noan nyaman ti makitkitam, kabayatan ti kaadata ditoy, aguli magkalatan. Ha? Di ka gipulpulong ka ni mamaw. Tamangan no ikan namanan iti dakas akay papanan. Wan, sir. Naita, di kayat kukin ka. Nalaka ka akasarsarita. Ala, sumurot ka kanyak na agmeryanda tayo pa. Sanak pa yung mabisin, sir. Sumurot ka kit din. Naringat ti mabisinan nang runak at manunga oras pa iti biyahe tayo.
Anyamatan. Tunggal ada papanam kat kanayon asumurot dayta a driver yo. Nasingpet ni Robert. Nalaka lang akasarsarita, tinay. Wen, ngam sa anak a komportable ken kuana kunak lang arudan. Di mo lay padpadlaw amas asar kakin kuana taamangan do makadlaw mat. Anya pa'y ngay ngarot. Awan mo't maaramidak no kasta ti kayat mo, Henry. Adda tayo matan ditoy. Kasano ang ma-enjoy ko ti agbakasyon no adamot day ta alalaki, alaman? Sa bali mat ti pagturukan na. Kung saan mat nga inura sa kaduwata. Ay oray pa'y. Panagrup-rupa na pailaang kat kaslasaanan ang mapagtalkan, Henry. Namigat ka ka din, Robert. Nalpasan, sir. Sigurado ka kadya seminar ti gagaram dito, sir. Lay, apaya kastamot tan ti salud surmaw. Nakitak namin na sweet kayo ti dadya atinay. Kasla adda relasyon nyo adwa. Ay nawaw, awan. Apaya pagpanunutan mi ti dakas ni tinay. Di mo't imbagakken ka a business partner milaeng dayjay. Dito'y hotel ka dito venue ti seminaryo, sir. Wen, urayan milaeng nagitag paseminar. No kayat mo, mabalin mo't nga agrelax ka pa'y. O, mangtedak iti kwarta parakin ka. Eh nawaw, saanan, sir? Awatem ka din. Adabar iti asidag tayo. Saanan, sir? Amang mabarte ka kat jak amo teraramidag. Alam kit din to'y kwarta. Allowance mo, kabayatan ti kaadda tayo dito. Kumusta ti seminaryo ijay Manila, Robert? Amang ada ti babae ni sir mo ijay. Awan madam. Pudno ka diti ibagbagam kanyak. Awan madam. Apay nga akas lang madanagan kalaunay. Kuang amin madam. Pangaasem ta ibagam ti pudno kanyak. Ada ti babae ni sir mo saan ka day? Kuang amin. Jak kaya ti may ramraman iti parikotyo. Driver lang amin. Amok nga ada ti amom, ajak amo. Kasano lang no may raman ak iti parikotyo madam. No ibagam ti pudno kanyak, siguraduak asaan ka mairaman. Amok kan mariknak nga ada ti babae ni sir mo. Alay ko. Daytoy pay. Alay. Danog ka ta sipat mo ti pamayam. Apay ako mabil ka ngay Lilian. Kita mamat maturog ti tao. Asino daytoy a babae, ha? Ha? Nangaraam iti dayta aladawan. Saanan ang napatag no asino tinangisan kanyak? Di ka ni Robert. Ay di mo iramraman ti driver tayo. Ti kayat ko amamuan itakat no asino ti babae akaduam. Babaim dayta, saan ka de? Agpalawaga ka ni. Hani tarupam, awanan ka itibain. Tapno di mo mat ko na, itad ko ti waya-wayam. Nawaya kayong agdanay ti babaem. Awan bibiyang ko kada kayo. Pangaasim, di mo ibagbaga ka na kita anak ti may papan ka ni tinay. Maamuan danto ti kalukwam, Henry. Saan mo ang mailimot ti kinababaerom kadakwada? Awanan, saan na kayat ni madam mo ang maturugak iti silid mi? Apay nga na nagbabae ka, sir. Nakapimpintas ni madam. Isukat mo kit din, iti kas di klase ti babae. Tulungan na ko Robert. Awan maramidak no may papan iti day tabanag, sir. Apay nga na babaero kayo. Ay, saan mo't Ay nawaw, babaero kayo kano kuna ni Madam Lilian. Sipod kano pa idikit, kasta kayo. Hey, nailaw anak laeng, Robert. Yak amo ka na kayo, sir. Nakapimpintas ti asawa yo. Ngam agbabae kayo pa lang amin. Dakos ti kas tangaramid, sir. Oh, anya ti ibagam, Henry. Agwin naswastan tinay. Ay nawaw. Apay asina matan ti ibagbagam. Naamiris ko, asana may parbeng ti kastoy ngar aramidag. Kat, kasanuak ngay matan, Henry. Sumapol kalatan, iti lalaki amang ipatigken ka. Saan ang mabalin Sikat ay ayatek, Henry. Dapat tagmat ti pamilya kanyak. Tsak kayat ti maibabain gapukin ka. Ay saan? Saan ang mabalin ti kasta kapanunutam? Kalpasan ti amin?
Makiwin naswas ka kanyak? Sapay kumata maawatan nak. Nagbindutak laeng. Kayat mo ti mapabainan, ha? Kayat mo ti maipos. Adakin ka na ita. Basta siyak. Jakon kayat. Isardeng tanda ito'y akalukwanta. Nalpasen. Nakiwin naswasa kon kanitinay. Very good, sir. Panagkunam ka day. Kat mapakawan nakpay ti asawak. Diya mo, sir. Saan kumat nga mo na niya ti aday ti panunot ni madam? Ala, lumugan kayong tagawid tayo, sir. Dumagas naman pa iti flower shop. Apay ijay, sir? Anya kumapay. Kumatangak iti sabong para kanimam mo. Mayak day ta na panunot yo, sir. Ang mga numaragsakan ni madam kada kayo. Sapay la kumaa. Tapno mapakawan nakmatan. Nukasta, dayjay at tinay ti babae ti asawam, friend? Isu nga agpayso, friend. Dayjay pay lang mata babae? Jak mo iti asawak. Hay, una yan. Kat, anya nga iti plano mita? Isina kun day di ababaero, friend. Anya? Ay, jak kayat ti sakit ti ulo, friend. Kasano nga ino agbalbaliw, friend? Mapakawan mo pa'y nga ta? Day ta ti alanganan ang mapasamak, friend. Makauma ti maadaan iti asawa a babaero. Sa bagay, kabaalam mo ti agbyag nga ore awan ni Henry? Wan adamot bukod ko akwartaket. Anya ti aramidam dito'y silid ko? Adda ka gaya man, honey. Sabong parakin ka. Dinakman awagan iti hani. Sorry nga minen, Sapay la kumata, mapakawan nakmatan. Di mo namnamaan ang mapakawan ka pa awanan ka itibain. Railaw anak laeng. Ti ibagam kit di, agpada kayo agatol. Desisyon mo ti makirelasyon iti dayja a babae. Itataintad kun ti wayawayam, agsubli ka payla ang kanya. Si Kati ay ayatag. Ay, agtal na ka man. Mapankakit di iti silid mo. Di mo urayan ang maasarak kang ka. Taamangan no anya pa iti maaramid ko kang ka. Jak amo no niya ti aramidag. Tapno mapakawan nak ti asawak. Irespeto mo no niya ti desisyon na, sir. Kasarulangan. No adda maam-am mo na kat isukat na. Ay nawaw, nasingpat mat ni madam. Panagkunak, di na maaramid ti kasi ti pampanunutan niyo, sir. Madanagan aklaunay, Robert. Apaya madanagan kayo. Kat da kayo mat nagaramid iti kalokwan, sir. Amok mat na ita. Babayro kay tumot kami, sir. Nagbalbaliwak mo din. Sana na maulit na jay. Very good manan no nagbalbaliw kayo, sir. Urayan nyo latan, no kaano mapakawan na kayo ni madam. Anya pa'y nga ron ti maramidak ngay. Awan ngamin tinasayat nga idan ti kinababaero, sir. Pakaisagmakan lang dayta. Ay, nawaw! Di day kanunungan ti kamali nga aramid. Laglagi pan tayo at ti panangibaga iti pudno kat makatulong iti panagbalbaliw ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay anala daw ka nga imay si kaid na, itay pa nga ururayan ka. Ay kwa, pasensyakan ka sinsin. Di magasakpay ngamin iti ayan ni Nana Selma. Ay, nawaw. Itangal daw tinagtulagan ta. Apay anapan kapay lang ijay. Di ka madanagan, takontrata mo ti panagdalos ko iti arubayan nyo kasinsin. Di oray ag-overtime tap numalpas ko adagos. Sigurad mo mla ang amalpas ti panagdalos mo itangal daw. Tapno saan nakababain kadagiti bisita mi. Wen kasinsin, siyak ti makamo. Adalakad ko ita. Amumutan ti rumbang aramidem. Wen kasinsin, kabisado kong dayta. Agrubata nga ruden. Siguradwam anadalos ti balay amadanunak. Nirika nga Awan pa'y ti kasinsin ko, Manong. Dahita ka dila ang timparamid na kin ka? Wen, Manong, urayak la ang titangdan ko. Ay nawaw, di na pa'y inted titangdan mo. Saan pa'y nga ron, Manong? Amangan kit di no marabyan manon dayjay. Ay kat, ano saklatan ang orayan, Manong? Di bali, tawan mo ti daduma alakad ko. Siyak lang ti mangito di titangdan mo. Ha? Sangaribo. Ay nawaw, sobra daytoy, Manong. Awatem kit din. Sakto lang dayta. Ngamin, nalawa mo ti dinalusam. Sige, agyamanak nga rod unay, Manong. Inton maminsan tumanayin. Oh, agkapi ka pa sakbay nga agawit ka. Ay, makabanog lakit din ti magmag na. Apay, narabyan ka ba kay? Wen ata inururay ko pa'y tigayim ko. Need na nga'y, diya mo makita. Nagawi din Ay nawaw, apay anagawi daw, kat saan ko pa'y ana itutitangdan na anagdalos. Inted kon. Anya? Inted kon ata mok amarabyan ka manon. Apay aman nakibiyang ka ngamin. Da kami nga rutin nagsarita. Kaasimot no marabyan na mangururay kan ka bakit? Ay kat anusan na Manutinted mo atangdan na. Sangaribo. Ay nawaw, agasam man ta sa ngaribo. Dakkel launay mo't. Di bali ata nalawa mo ti dinalusan na. Di mo makita aya. Wen ngam dakkel unay nga ruti sa ngaribo. Amangan no agruam. Imayak, tabayadak di utang ko kada kayo, anti isang. Inted da ka di titangdan mo. Wen, ante, intad ni Manong Morpe, titangdan ko ang nagdalos iti paraangan da. Awan, tidaduma pangusaram iti kwarta. Ado ti paggastusan, Meng, agbayad aklat ta kada kayo, tapno malpasan. Saan mi pa'y matkit di akasapulan ti kwarta? Agbayad aklat tan, ante. Naimbaglaang nga da kwarta. Mala, adakan ka dayta. Umutang aktumanan, wag kasapulan kami. Agyaman ako unay, taamom ti agbayad iti utang mo. Wen ata isumat ti sangka ibaga ni tatang kanyak. Aywanan ti panagtalagdag iti tattao ang nagpautang, ante. Kasangay ko inton Sabado lakay. Ay po na nyo. Agluto tayo manan iti pansit Saan apansit ti cravings ko lakay? Makaumang mat ti pansit akanayon. Ay nawaw. No iso ti pakaanayan ti kwarta, iso ati mailutaw. At dati sa bali a planok. Kayat ko ti ag-beach. Anya? Beach ti cravings ko italakay. Ay, awan budget tayo bakit? Adda budget ko. Ang mga no dakkel ti magastaws. Adda budget ko kuna lang aruden. Kan ibirok tayo mat Agbook tayo iti beach analaklaka ti entrance fee na. Kasapulan tayo pa iti lugan. Di agar kila tayo. Saan aparikot day talakay? Kasangay mo inton Sabado, saan ka diri ka? Ay nawaw, di yu gayam nalipatan anti isang. Apay ko maamalipatak ngay. Magluto tayo manan iti pansit ije balayo. Agpa-beach sak antay. Ag-beach tayo mat tapno saan apansit akanayon. Adda budget yo aya. Adda siyak pa iti kunam. Adda budget ko antay. Imbitado kayo kini Uncle Undong. Anya nga iti pagluganan tayo no bilang laeng. Siyak ti makaamo iti lugan antay. Agar kila ka? Wen, tapno saan tayo amarigatan nga ag-commute. Kasaritak ni Tata Dulpo no madamdama. Taiso ti arkilaan tayo. Wen, undong lakay.
agpa-beach ka no ti kaanakan ta. At na budget daw? At da kanumot. Ay nawaw. Iso pa yung paggastusan da. Sumati kayat ni Rika. Mano tayo nga imbitado aya. Day tati saan ko asinaludsod lakay. Anya nga ron ti planong bakit? Sumurot ta ka na kanakwada? Wana, no awan ti aramidan ta. Imbitado ta kanumot adwa. Anya ti arkilaan da aya. Jay jeep no van. Mauray ano anya ti ibagada lakay. Masapol nga irwar ko man ang ti pang beach akawas ko no kastoy lang. Ay, tsak mo't makita ni Edna. Bisin sama tante. Ang amuna ka di nag-beach tayo. Nag-message ka numat ni Rika Kinkwana. Nag-reply ka di. Sana ka sigurado nung nag-reply ante. Basta ti ko naribakat ko kat nag-message. Di namat nang dinakamat nung nag-reply mo saan. Ang mga no di na nakita ti message ni bakit mo. Tinapatag kat nag-message ni bakat ka ante. Tapno awan may bagada ka na kami. Wana, uray asino mat. Agsakit tinakam na no imbitado ti amin. Kat isulaang tisahan. Anya ti mga ni Rika ka bakit? Anya ko matiibaga na kanya. Ay nawaw. Unak man no sinalonsod mo no imbitado ni Edna. Ay wan, lawlawagamot ngamin Ni Morphe ti kinasarita. Anya ti mga ni Morphe. Nag-message ka numot ni Rika kinedna. Kasta nga road, ang mga nubi sila ang nakaanakan Edna. Nalabi ta kasta lakay. O ne, paypayapayan na katika anakan tabakan. Ang mga no na napatag ngay baganakan ka. Mangantayon samutan. Itay pay apay payapayan da kayo kin Uncle Undong, Auntie Isang. Ay nawaw, saan mi nakita? Tanda pagsarsaritaan mi. Maipapanitian niya. Ay kwa. May papaniti beach. Italang ngamin nakapag-beach kami. Kasta aya ante. Ag merienda tayo nga rodon San kami pa'y mabisin kaanakan? Kano saan kayo anangan itay ante? Mangan kami mabisin kami. Okay. Adati makan iti cottage tayo. Da kayong matan ati makaamu amangan no mabisin kayo. Aglangwe kami man mat. Okay. Ag-enjoy kayo tapno sulit ti binayadan tayo. Wen ante, isumo lang ti kunak. Ngimi naman ngami ti singir da ita. Un nga rod kaanakan. Ngumi na mo't aminan. Naimbag abigat yo, Auntie Isang, kasinsin Rika. Kastamot kan ka Edna kaanakan. Nay, hapayan akasta ti kulay yo, Ante. Ngimisit kayo, mat. Una, nag-beach kami. Libre ni kasinsin mo, Arika. Aya, Wen. Apay asaan kayo nga imay kasinsen. Un nga rod, da kayo lang ti awan, kat asidag kayo lang mat. di mi mat ammo nag-beach kayo gayam, Ante. Anya, Nag-message siya makang ka. Ang mga no di mo lang nakita. Aya, kano awam mo na-receive ko kasinsin. Uray kita ti inbox ko. Ay, awan amok dita. Basta siya, sigurado ang nag-message siya kang ka. amangan mat no saan naisend ti message mo iti kasinsin mo kaanakan. Naisend, ante. Nadilit nga minen, iso nga awan ti maipakita kada kayo. Apay masapol nga pamarang ka si Karika. Ay nawaw, agpamarang mat asasawab morpe. Ti kunam kanyak at nag-message ka ni Edna. Ngam di da kanumat ammo ang nag-beach tayo. Ha? Nakasaritak ida ka ng Uncle. Ni, awan amok dita. Agin dadamag ka pailaang no apay asaan da anapan. Kat saan damot gayam nga ammo, ta saan mo ida nga inimbita. Apay, gaputakas jay ti kasasaad da. No imbita ka di ida kat adang laang ti may tulong da. Tumulong da ka di nga agbayad. Amangan mo no libre laang ti kaya da. Ay nawaw, anya a klase ti kapanunutan da ita.
No awan budget, wano saan mo akayat amay ranod da, idiritsom ka na kwada. Di ka agul-ulbod, tad adang agsakit tinagamdakan ka. Nag-text ni Manang Salud lakay. Agbakasyon da kano dito'y Pilipinas. Kano? Itaabulan kano, iso ang mapantayon to ije balay. Ang mga nagpartida iti baboy. Sigurado day talakay. Adda kwarta da gijay. Mayat siguro ti trabaho na inibalasiw taawan niya. Una, saan da nga agbayag ijay, no awan tinatalga da pagtrabahuan da. Nag-text ka din ni Antim Salud kan ka, Edna kanakan. Wen ante, agbakasyon da ka no? Mapantayon to no sumangpet da. Ibagam kan tatang mo. Wen ante, kaya't launay ni tatang, tanabayag mo't idinaudi ang nagkikita kayong agkakabsat. Huwag nga rod, nasurok alima atawon samutan. Anya nga iti pagluganan nyo, ante? Aglugan tayo iti jeep, kaanakan. Saan tayo mat nga umanay iti tricycle ni uncle mo? Kan saan mat amabalin ti tricycle ijay ayanda Antim Salud? Ay, wanan niya. Hawan mo ngamin nga agpayso ti makitak at tricycle ijay, ante. Ibagam kan manong mo klaro, tadagasan da kamin to ditoy. Sapsapaan tayo, tapno saan tayo amarabyan. Wen ante, ibagak to kanitata. Sa dino tinapnapanan nyo, Auntie Isang, talual daw nga awan kayo dito'y balayaw. Iti ayanda Antim Salud. Saan kayo mat nga imay? Ay nawaw, nagawi din ni Auntie Salud. Wan, nagawid da, tagbakasyon da kanupay. Awan kayo mat kan lakay mo. Uray awanan ani manang Susana, kat imay kayo kumamutlat da. Saan mi nga amo nga agawid gayam ni Auntie Salud ita? Nay, saan na nag-text kan kaya? Saan, Ante? Anya? Naimbag pa'y ni Edna, tamo na. Siyakla ang samat ti saan anapan. Sa urmot ni Ante. Saan gayam nga amo dari ka nagawid ni Manang Salud lakay? Aya, Wan, isumot ti ko na itay. ang mga nalipatan lang ni Auntie na tinag-text. Ay, jakman amo lakay. O di, sumanon ti pagsakitan tinakam na. Sigurado da ita lakay. Saor ni Auntie Salud kunanan to pa itay. Si kalapta ko man atin ang ibagakin ko na. Mabainak mata. May mayat no ni Manang Salud ti mangitext kan kuana. Amangan kit din no syakpay ti maisyo. Amok ni Rika akaanakan ta, bakit? Sigurado, kasakitan naman ang daita. Napadasan na mutan ati kas iti inaramid na kin ni Edna akasinsin na. Kas jay mutlaang kat tinaramid na kin ni Edna idi nag-beach tayo. Apay adiyo imbagbaga ang nagawid ni Auntie Salud, Edna. Ay, nawaw, ti amo, may akat nag-text ni Auntie Salud ken ka kasinsen. Napang kayo adakda kayo lang. Ay nawaw. Ne, hindi ka agungat atawan amok dita. Amok kayat yu abukudan ti pasarabo nga insang putda. Iso akasta ti inaramid jo. Ay na, saan apod no dayta? Saan kami nga agbibisin iti pasarabuan niya? Amukan Edna. Amok launay ti ugalim. Naa, siyak pa'y gayam ti nakabasol ita. Ni Auntie Salud ti i-message mo saan asyak ti umay mo apaan? Timmangsit ka. Ita, amumon tirik na no saan dak apagan ano ti kabagyam. Idi siyak ti nangaramida may ti kasta, nagululi makaklaang. Ita ta napadasam mat, nagado ti saom kanya. Ay, mabusurak launay kadagita akabagyan. Ay nawaw, apay manan. Nagawid mo gayam ni Auntie Salud. Aya, Wen, napandagiti kakasinsain ngam didak mo inayaban. saan ka diyan nag-text ni Auntie Salud ken ka? Awang matitiks ni Auntie kanyak. Ay kat bayam Sa urmot ti kasjay Apay nagsakit tinakam mo, kat kastamot ti aramid mo. Anya? Ita, sa bali mo't a tao, tinangiparik na iti aramidam iti pada matao. Ay, agtal na ka man. Pudno mo, saan kami nanasaya at agpamarang?
No kasangsangom na iti kabagyan niyaw, nakasingsingpet ka kanumat kan ni Edna. Angam no da kayo laang, madlaw akaguram di tao. Alawanan, basol kon. Saan kami na may parbang tikas di atratom iti kabagyan? Uray mamirmiraot, itratom laptamot iti nasayaat Ay, nawaw! Napobreman kan nabaknang, rumbang nalaang met at ratwam ang naimbag dagiti kabagyam. Ngamin, dayta tinasayaat asursuro. Kang runaan iti amin, isu ti pagragsakan ti Diyos anamarswa kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Makireunion tamam no Martes lakay. Mabalin latamo it bakit? Makilugan tayo kadaman ng Andrea. Ay nawaw, saanan? Na, apay asaanan? Di mo kaya ti makalibri aya? Ag-commute tayo langan. Nakababain mat kadakwada. Kanayon langan na makilugan tayo. No ag-commute ta, isupay manen agastos. Kan maysa, narigat ti ag-commute. Amukan bakit? Ang mga no agpauray ka manen. Nakababain mat itikasinsin mo No anya ti imbagak, iso ti masurot. Kasaritak to ni Manang Andrea, tay bagak kenkwa na makilugan tayo. Ipilit mo man gaminan ti kayat mo. Awan mo't denggamasao. Good morning, Manang Andrea. Agtugaw ka kasinsin. Anya ti masapol mo? Makireunion kayo mat, saan ka day? Wan, mapan kami kada nanang. Apay ka di? Makilugan kami kuma, no okay laang kada kayo Ha? Tapno saan kami amabannog, kan marigatan nga ag-commute. O sige. Alas 6 iti agsapa nga agrubat tayo. Ay nawaw, nasa palaunay manang. Naladaw kit di pa ita alas 6 Nang runa numatraffic tayo. Awa mo siguro traffic ita? Addaman kan awan, alas 6 latta ti rubat tayo. Alas 6 kat adda kayon dito'y balay, tapno saan tayo amaladaw. Okay, basta urayan da kami manang. Alas 6 nga awan da pa'y bakit? Ay, una yan ni kasinsin Lili. Alas 6 mo timbagak kan kwa na. Awagan man kit de. Itay pa'y ngaw-awaga, ngam di na matsungbatan. Ay nawaw, kasano nga rudan na ita? Ang dandana ng kantata ngam awan pa'y na ita akasinsin mo. Ay, dayta nga rod lakay. Makaungitan ni narang. Anya nga tanumapan tayo laangan ni Jebalayda. Uwanan saan damat asumbatan ti hawag mo? Ay, makapasar mo dayta kasinsin Lili. Kanayon laangan nga agpapauray. Kasano kat isumot ngamin tinakairuaman na. Maminsan pa'y nga aramidan na ti kastoy. Talaga ang makangag kanya. Muntuyin ti tulbag tilugan ta mapantayo itayan ra. Saan ka kadi pa analpas? Bakit? Saan pa'y lakay? Mabiit laangan. Ay nawaw, 6:13. Kunak man no alas 6 timbagan ni Manang Andrea kan ka. Makauray da para 30 minutes lang. Nakababain, bakit? Amang no datayo langan ti maururay ijay. No di da makauray, di umay da ditoy. Na, si kalangarudan ti makilugan, si kapalang ti demanding. Agraraman kamut, bakit? Agtal na ka man ngamin. Di naktaktakan, tasaan pa'y analpas ti make up ko.
Ag lipstick kalat tangaminan Masapol ang napintasak ijay. Amumot ariyon yun ti papanantayo. Dahil tatijak kayat ken ka. Nakabunbuntog ka nga gunggunay. Hindi mo panunutan na iti tao nga gururay ken ka. Ay, naimbaglangan tayo may kayo dito'y balay, Manang Andrea. Kasanumat ngamin, kat nakabaybayag kayo. Pasensya kan nag-make upak pa'y ngamin. Awanan na, naladaw tayon. Mabalin pa'y mo't Manang. Si kakit dimot. Alas 9 nga agrugi ti program. Ay kat agrubwat tayon Imbagak mo't ngamin nga alas 6 ti rubat tayo. Ngam naladaw kayo malat ta. Ditan agpin na basol Manang. Isupay kit di atak-tak nukwa. Alah mapantayo kit din Manang Andrea. Anya nga oras anang rugi ti program, Auntie Luisa? Ay, itay payla ang alas 9 ti agsapa. Nang rugi kamain. Apay naladaw kayo nga main. Tainururay mi da kasinsin lili. Ay, nawaw. Saan da nga mo nga alas 9 ti program ay Adamat ti chat iti group chat. Imposible mat di na nabasa day chay. Imbagak pa'y kankwa na nga alas 6 ti rubat mi. Ngam awan latamot. Naladaw dalat ta. Day tangag pa'y so ti karigatan at trabaho. Ti aguray. Ay, nako nampay anti. Uray lang makaungat ni nanang kankwana. Ay, uray asino mo ta. Makaungat ta talaga. Nang runa noon time da. Ay, nakasapsapa da kantatang anti. Ay, iso mo lagayam Agawid kami, Auntie Luisa. Sige, agan-anad kayo kaanakan. Antay. Inton madamdama pa'y kuma, tamaki-istorya kami pa'y. Ngam agaganat mo ngamin dama ng Andrea. Kasta aya. Di da makaururay. Ti ko na itay kat adda ka nung amin trabaho da nga agasawa no bigat. Day tangarod, Ante. Nag-file da kumapay itilib. Saan ka no mabalain? No kayat yaw? Mabalin mo't ang maturog kayo dito'y balay ti kasinsin tayo. Ag-commute kay laangan inton bigat. Ay, saanan, Ante? Ay, nawaw. Kunak man no kayat mo pa'y ti makiis-istorya. Narigat mo lang ngamin ti ag-commute. Iso ang makigidan kami lat takadakwada. Anya ti may imbaga nila langit ay awanak. May kanumat dito'y balay. Imawag ni Auntie Luisa kankwana, lakay. Ay nawaw. Apay ka no. Anya tinapasamak. At day ospital ti anak na akasinsin ko. Na-aksidente kano iti motor. Anya. Naimbag ko ta na ilasat na. Madama agpapaimbag iti ospital ita. Bisitaan tayo Kaano-ano waya kaya? Nubigat iti malam. Kalpasan ti trabaho ta. Mabalin na sarungkaran tayo ti kasinsin mo. O sige, saludsudak nga rod kan Auntie no anya nga oras ti visiting hours. Tapno ammo tayo. Ket, bisitahan ti kasinsin mo ang ospital? Kumaa, ngam awan mo ti pagluganan. Ay nawaw, mabalin mo't nga commute ka. Ni Manang Andrea nga ta. Hindi may baga, makilugan ka kanakwada. Makilugan ano mapanda. Anya, Mapanak man nga agpaiso iti ayanda. naapay nga minadi mo kaya ti ag-commute Narigat nga ro ti ag-commute. Kan maysa, jak ammo no sa dino ti naka-ospitalan ti kasinsin ko. Mayat no ada ti kadwak, ta jak ammo ti papanak ijay. Nalakalaang matiyagdamag, bakit? Nadamag mo tinapasamak iti kasinsin tayo, Manang Andrea? Juan, apay ka ding. Kaano asarong karanyaw? Inton malam, apay. Sumurutak ko mamot. Mabalin mo, ngam alas 4 nga agrubat tayo Saan ko mula ang nga amo ti papanak ijay? Iso ang makigidanak latan kada kayo. Awan mo't dakas na, basta surutam ti oras nga imbaga. Nang runa kat adapay trabaho mi inton bigan. Manang. Jak kayat ti agpapauray ngamin, nagrigat ti aguray. Makitam day ka. Naladaw man ang ti kasinsin mo.
Ugali ng samot ng tikasta. Ay, wan nga rod lakay. No apay ngamin ngay manugot ka amakilugan na jay. Kat amumot ti aramid na. Imbagak mo't kan kwa na ang masurot ti oras ng imbaga. Saan ko mangagpauray? Isula ka na yun ti maururay. Maruwam maten. Paimportante la unay mo. Ay, mapanawan ano kastalaang ti aramid na. Ano timbaga na ya? Urayan ta kano pa'y biit tagpalasan. Agrobot takit din. Agkumyat langan. Wanan Anya ngay nga rod, kat naladaw mo't manun. Tapno da pagnakman na. Saan mo ta mamalain akanayon latan nga isutiro urayan tayo. Makaumamot ka. Nay, kunak man no napan kayo di ospital. Awan ti pakiluganak. Daman ang Andrea ngay. Pinanawandak mo nga rod. Awan ti tao iji balay da itay napanak. Nay takit din. Ang mga no naladaw ka iso akasta. Manu a minuto laeng met. Nairuam kang aminan iti kasta. Intun sumarunaw sapsapam ti agsagana. Agkumyut kalatan Saan ako namapan? Saan kumula nga amo ti papanak ijay? Mabalin mo ti agsaludsod. Saan ka mat nga umal? Saanan? Basol day jay nga Andrea. Ay nawaw. Sa bali man nga minon na tao ti pabasulam. Anya timbaga ni Uncle Jonas. Ay nawaw, mangmangagnak ka di, Lili. Nagadulakit di nga ibagbagam. Apay ngamin adi ka sumungbat. Itay pa'y akasarsarita ka. Awan oras ko ang makisarita kang ka. Ay nawaw, anya launay ayat ipagsaksitan tinaka mo kanya. Agin di ammo ka pay laeng. Nalipatam ka day tinaramid yo kanyak. Nailawlaw anak laeng nga napan iji balayaw. Dayjay ka di. Nagrubwat kamin tanakabaybayag kamot ngamin. Basol mo, no apay asaan ko na bisita ti kasinsinta. Basol mo nakabaybayag ka. Alas 4 timbagakan ka, saan ka de? Ada nga rod emergency. Ay nalili, agtal na ka man. Inton sumaruno ngamin, agtungpal ka. No alas 4 tinaibagakan ka, sapsapaam ti agsagana. Di ka agpa-importante. Tunggal adda papanan tayo, kat kanayon asika ti maururay. Pinagsasawam ka numat ni Manang Andrea. Asino mat tinakadamagam? Ti karuba tayo anak kang ngagiti panagsari tayo Maritis mo dagita at tao. Apay nga may nakasta ka. Awan ti basol ko. Irespeto mo nga min ti oras ti pada matao. Di mo idataktakan. Manu a minuto laang mo day jay. Di kagsawi ti kasta Tano si ti pagurayan da. Sigurado makaungat ka. Ali kanunungan pay day jay nga Andrea. Ay, ibagpagaklang mat ti pudno. Saan nga min aday ta pa importante ti paglaingam? Wen ante, ipawit ko no bigat. Ay, wen gayam. Anya tinagapa anyo kinilili akasinsin mo aya. Ni, anya ti kayat yung asawan ante. Sika ti pabasulan na. No apay asaan anak ka umay idi na ospital ti kasinsin yaw. Ay nawaw, nagistorya ka da kayo ante? Wen, iso tindanon na idi kinumusta kita. Ay naapo day ta kasinsin. Basol na matlaang day jay ante. Anya, amuyo mat day jay akasinsin ko. Kanayon laangan ngagpapauray. Ay basol na mat gayam kat. Kaslati ko na nangamain kat diyo kayat amakilugan. Ay nasaan apod no day ta ante. Nagwanak mat idi ko na amakilugan. Pinanawan mi laang tanala daw iti oras nga imbagami kankwana. Nukas ta nga road. Pudno mo lang ti hatap kao. Isaw tayan ti parikaw. Wananti. Ay, syakman nga minan ti pabasulan na. Ay, nawaw. Ay, makauma ti ugali day di alili. Ay nawaw. Apay nilili bakit? Anya ti basol lakin ka. Agasam, tanagistorya gayam ka ni Auntie Luisa. Siya kano ti pabasulan na no apay asaan anapan iti ospital. Anya? Naimbag ko no kumpleto ti istorya na. Saan mat nga rod? Kasaritam ti kasinsin mo Wan, talaga kasaritak dayjay. Ipagarup na siguro adyak maamuan ti kasjay nga istoryaan na.
Apay asyak ti pabasulam iti kas diyan na pasamak, Lili. Wala ata basol yung ngamin. Amok di yula ang kayat makilugan na, tati kayat yo kat da kayo ti bida. Anya, Madlaw mo ngamin. di ka agsaw akas na, ngamin si katinala daw. Mano minuto laang mo. Ay nawaw, di kan agkalintagan. Paimportante ka mga min. Kanayon mula apagurayan da tao. Hay, di ka makawawat. Oray si kamat, managing bubukod ka pa'y. Di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Inton sumaruno, gumatang ka itilugan mo, tapno ti kayat mo ti masurot. Anya? Naimbag man, ta nakapasyar ka, Lilay. Wan ante, nag-commute kami. Gusto tapno awan ti may bagan ni Andrea kasinsin mo. Wan ante, nakaimimot mo ngamin day jay. Para makilugan laang. Basol mo kanumo nga main. Apay abasol ko. Wan di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Anya? No kanayon nga agpauray ka, ay awan talaga ang maumadakan ka. Nagistorya day jay nga Andrea kada kayo? Siya tinagsaludsod kan kwa na. Kat apay nga iso ti kanunungan nyo ay. Gapaw, ta isuda ti baknang? Sana kasta kaanakan. Ti kanyak laeng kat baliwam kumatikasta nga aramid mo. Di mo pagurayan ti padam a tao. Ay nawaw. Kas na ko nakitayan. Irespitom ti oras ti padam a tao. Tano kas jay mo ti aramidan dakan ka. Sigurado nga damot may bagam. Agrubwata kon lakay. Kunak man no alas 10 ti meeting yaw. Masapa aktap no awan ti agriri. Ha? Pudno ti naibaga ni Auntie Luisa. Masapul nga irespeto tayo ti oras ti pada tayo a tao. Naimbag ata naka-Ameris kan. Wan lakay. Agbalbaliw akon. Diyak kayat aguraan dak dagiti kabagyak. Kan uray pa'y ti padak a tao. Ay nawaw! Di ka agpa-importante. Irespetom ti oras nga imbagadakan ka. Ta saan mat amabalin nga isuda ti kanayon nga agadjas para laangkan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat orasan ngam di ka pa'y nakaluto si Kabiron. Kit-kita ang asyak ti mga aramid iti trabaho dito'y balay. Ammom asaan tapay anamigat. Nagluto ka kumapay mat Ay nawaw, no tinulungan na kumaitay, dinasaya at kuma. Tas sumumbat pa'y lang amin. Kasano kat reklamo ka reklamo? Ta cellphone mo mat ngarod ti dumdumugam. Di mo pa'y kuna at tumulong ka. Ti bagam kit day, nakabumbuntog ka. Ay nawaw, saan asyak ti pagsasawam akas na Eman? Di mo urayan amapunwanak kan ka, taamangan no di mo magustuhan ti aramida. Saan ako namangan dito'y? Mapanaklatan itayan ni Nanang. Ha, kita ama, tamangan no agistorya ka manan kaninanang mo jay. Pagbalinendak tumanen adakas kadagiti istorya. Anyat si Dayo Nanang. Sinigang at tilapia anak ko. Apay kaday. Dito'y ako na mamigat. Ay nawaw. Awan ti makan ije balayo aya. Saan pa nakaluto ni bakit ko Nanang? Saan pa'y anak kaluto? Kaanya orasyan?
Laita nga ron, ti bagbagakin ko ngam sumungbat pa lang amin. Anya? Nakabumbuntog lang unay nga gunggunay. Kasla di na amo ti aramidin na iji balay. Ungtam nga may, tap no agnakam. Di ka agpaabak, tas sika ti lalaki. Sika ti padri di pamilya anak ko. Wana lang. Itan niya aga po kumangay nga agpaaba ka. Daak manan, marinilay. Anya manan ti istorya, Mare Divina. Maasarak iti manugang ko, Mare. Apay, anya ti dakas nga inaramid ti manugang mo aya. Nakabumbuntog ka nung aggunay kuna ti anak ko. Anya, Iso nga ije balay anang migat ni Iman. Taanyat orasan kat saan kanupay anakaluto iti pambigat da. ay una yan, Mare. Agraman day taba, nag-istorya pay kanyak. Wala tasyak ti masiksikuran, Mare. Simple labanag day ta, Mare. Di kan makibiyang. Ay saan ang mabalin, Mare? Kaasimot ti anak ko ang mabisbisinan nukas jay laeng. Ibagam nga min ken eman, tatulungan na nga agluto ni bakit na. Amangan mat no agur-uray lang amin ti aramidan na. Ti manugang mo day jay, Mare Divina. Awan bibi ang kukungkwana, Mare. Ay nawaw, apa yun, Mare? Kagurgurak launay day tabiron. Iti anya aga po aguraam, no awan mat dakas ngay naramid na ken ka. Ay basta, agburburak ti darak, tunggal makitkitak ti panagrup-rupan Anya, Di mo ipadlaw nga iso ti pagsarsaritaan ta kasla nasingput mat ti manugang mo. Kita ka inisuman nakpay, Mare. Agin sisingpo la day ta, Mare. Umay kakide, tamapanta iti ayan ti manugang mo, Mare. No kaya mo di si katimapan, awan bibiyang kaw. Di uray pa'y ison ti kumarem. Apayakas din ni nanang mo kanyak, Eman. Ay nawaw, kasang-sangpot mo lang am kastakit din, ti saludsod mo kanya. Tama ka pa asar matikas jay. Anya tinaramid na kin kaya. Di nakpanpansinan. Naranaak ida iti kumari na iti palingki itay. Di na ka siguro nakita Imposible mata. Saan mo't analawat ti palingki tapno saan dak ka makita? Nakita naktupay ni Nana Nelly. Nakadulakit din nga isyong bakit? Agpudno ka man kanyak. Nagipulong ka kankwanan niya. Imbagam manen anagapata. Iso akas di manen ti inam kanyak. Ni, awan amok dita. Di nakman iramraman. Ay na Eman, am-am kayo iti inam. Amok ti ugali yu adwa. Uray di mo aklunan. Amok latan nga adda manen ti inistoryam kankwana. Iso akas jay. Ay nawaw, ay, apya si patinak nga. Apay akas ti manen ti impose mo iti Facebook mo, Shared post lang dita. Tunggal agapata kat kasta ti aramidam. No saan ka nga gipulong iti inam, i-post mo iti Facebook. Anyan tulangan nga iti panunutan dagiti makabasbasa. Na, Kan may sa, ad-adda aguraan nak ti inam no makita na dayjay a post mo. agraman shared post, pagparikutampay. Imbes a simple lang ti saan ta nagkinaawatan, padakkelemanan. Shared post lang dita kunakmat. Aping apektado kalaunay. Basa man ti shared post mo. Kasla ti kayat mo asawan, kat malas ka asyak ti naasawam. Awan imbaga kakasta. Ay no, yak amo no anya ti aramidak kan ka, Eman. Ha! Isublikan san kan nanang mo. Talaga day di a babae Sino man Mare Divina? Basa ti impos ti anak ko iti Facebook. Ay nawaw, nagpost ni Eman iti kasta, Maray. Anya ti nakakatkatawa. Kasla babae mat nga rod ani Eman. Ano tunggal agapadakan bakit na kat masapol nga ipos na. Aglablabos day di abiron. Amok akayat na nga anderon ti anak ko. Iso akas jay, Maray. Kasjay ayamat ti under di sayang nga asawa, Maray. Anyat ko na, Maray. Ay kwa. Ay awan, Maray. Ay, lawan ko. Mapanak pa'y man iti ayan day di abiron. Nay, kita Maray. Amangan numapan ka ijay katagis skandalo ka. Kasla pa karagsakam tumo nga may nuaga pa dagiti dua.
Ni, da kayo magayam nanang. Naimbag nga daw yo. Awan tinaimbag iti aldaw ko. Ah? Ay nawaw, apay ka din nanang. Apay, anya ti aramidem iti anak ko. Ha? Anyat kaya to asawa nanang. Apay anagado ti reklamo na may papankeng ka. Di mun sa maas-asikaswan ti asawam. Ni, saan apod no dayta nanang? Di jakpay kayat. Feeling bus kalaunay. Anya? Saan ko a pinadakkel ni Iman tapno adati an-anderam. Ay nawaw, tapno ibagak kada kayo. Saan ko nga an-anderan ti anak yo? Isukit di ati feeling bus dito'y balay. Di na ammo ti tumulong kanya. Imay ninanang mo dito'y balay itay. Ay nawaw, awan amok dita. Saan ko kontrolado ni nanang? No adaman ngamin ti saan ta nagkinaawatan ket saan amasapon nga i-post mo wenno istoryaam kan kuana. Apay aparitan nak nga gistoryakin ko na kat inakmot dayjay. Wala, taik-ikan namat ngamin iti dakas akay papanan. Uray saan ka nga an-anderan dito'y balay, ibaga nakit di nga under ka kano. Kas na ko nakitayon, awan amok dita. Idiritsom ka ni nanang no da parikot mo. Sika ti makagapo no apay akas jay ti inam kanyak. Uray simple asaan ta nagkinaawatan ket padakkelan nakit di. Daytan tuma agipulpulong ti ammong. Anya, Ibagam iti inam, asaan asyak ti kalabanan na, taamangan no adda maisawang ko, adi na magustuhan. di ka mo't makaisam biron anak kao. Ada ka di parikaot? Hay, marurudak launay iti katugangak tatang. Ay nawaw, apay ti katugangam. Ada ka di inaramid na, adi mo nagustuhan. Manakibiyang launay tatang. Anya, Tunggal adda saan mi apagkinaawatan ken Eman, ket agipulong ken nanang na. Daytoy mo nanang, manakibiyang, padakkelan na mo ti issue. ibagam kanila kay Mao. Ano adda di yung nagkinaawatan. Sana masapol nga idanon na iti inana. Hay, awan ti denggan ni Eman asa o tatang. Kahit kasanungaruden na ita. Addan tumasong batak no kastoy laang tatang. Ay madi anak kao. Irespetum lata ti katugangam. Kasano nga irespeto ti kasjay tatang? Kasla pakaragsakan na no agap-apa kami iti anak na. Addaman sa ludsodak na Nelly. Anya day tanak kong. Amok anasingad agayim yo ti katugangak. Ni Mari Divina. Wala na. Apay ni Mari Divina. Kayat ko lang amaamuan no imarmarites na kadimat kada kayo. Ay kwa, Veron. Ibagayo ti pudno kanyak nana. Sigurado nga adda na istorya na dayjay kada kayo. No anya man ti parikot yu iti katugangam, da kayo ti agsarita balasang ko. Diyak kaya ti may ramraman iti parikot yu. Narigat mat nga minakasarsarita ni nanang. Gagangay siguro ti bumakit. Ano sa mun Hay, maibus adagos ti anos no kasjay ti katugangan nana. Marinilay. Nay, Maray. No may papanmanen iti manugang mo, ti umay mo istoryaan kanyak. Pangaasim, uray di mun ibaga. Ay nawaw, apay akas tamit ten maray. Ay, diyak kaya ti mairamraman iti gulo ti pamilya yu, Maray. Istorya laeng may. Kaya't ko lang nga ibagakeng ka, tabarang maksayan ti rurod ko iti daydi a babae. Kinapudno na, imay ti manugang mo dito'y balay itay. Apay nga may ditaw. Agim imbestiga Si kantumo nga min, Maray. Anya? Kay kayat mo apag-apaan jay dua. Naggapukan samot iti ayanda Veron, kabsat. Husto ka, kapsat. Inumustak laeng ti anak kao. Ada nga mintindida nagkinaawatan iti katugangan na. Wen nga rood, narigat ti kasjay. Kumarim ni Divina, saan ka day? Wen, gayom ko day jay. Talaga ka di nga ugali na ti kasjay. Wano, agul-ulbud laeng ti anak kao. Ni Mari Divina ti ayan ti parikot, kabsat. Anya, Oray siyak, bagbaga akmet ti kumarek.
Ngam itultuloy na muter aramiden na. Kasla pa karagsakan na nga agap-apa jay dua. Imbes abagbagaan na ida. Saan takarkarwon na kiday? Una yan, ti kasta agalan, ti katugangan. Iso asaan tayo ang mababalaw ni Veron, takas jay ngamin ti ugali ni Divina. Sa iro no daduma. Nakasaritak ni Nelly, ket ugali kanugayam ti katugangam ti kasjay. Dayta nga rod tatang. Isu asaan mo't amalmalpas ti apami nga agasawa. Takas jay ti katugangak. Surwan na paikit di iti dakes jay anak na. Limulat ta ni kaskasaw, anak ka. Makabasbasol ka laeng no kasta. Ay saan tatang? Talaga masong batak day jay numapuno anak ko naktumot. Puan agam ibagam itinasayaat, di ka makiapa. Depende tatang. No sa iro kat sa iro mo. Ayunay kan, sana malpas day ta nga isyaw na awan agpakumbaba. Ada ka manen. Apay, nagapa kayo iti asawam. Sa iro ka kanunanang, Anya, siyak ti sa iraw. isumat ti bagbagana. Ay nawaw, talaga tumang tangsit ta asawam. Wan nga rod nanang, naturudo na sumungsungbat. Saan ko matamaungtan nang runa kat irananan no adda ti katuganga kiti balay? Ikam iti pagnakman na Wan nanang, Numasapul asipatem, tapno agbuteng, aramidem. Una yan ti asawa akasta ti galad na. Ang mga nubaybay kat ad-adda tumangsit. anya ngay, nagawidan ni tatang mo. Apay manan. Anya ti kunam idinaminsan? Sa iro ni nanang ko? Una ta imbes abagbagaan na ka. Surwan na kakit di ti dakes. Anday ko. Apay ngagkabil ka ngay. Day tatin surutinam. Tumatangsit kang agpayso ah. Una taglablabos kayon. Kurang pay, ha? No naumakan kanyak, agsin na talangan. Sa nabale, tawan pa'y matanak ta. Anya? Tapno awanan ti adu sa ulo iti inam. Isumot laang adi ka mapang namnamaan. Agsinatan! Nakitam tingiwat ti manugang mo. Wen maray, Kasjay ti insurom iti anak mo. Kabilan na ti asawa na. saan mo't maray? Ay nawaw, di ka man feeling inosente, Divina. Amok ti ugalim. Saan mo't asyak tinangdanog iti manugang ko? Dinanog ti anak mo nga awanan panunot. Anyat ko na maray. No nagapada ngamin nga agasawa, saan tayon amakibiyang? Tama nga nukarkaro a dumakkel ti isyo. Tumang tangsit mo nga binan maray. No sa iro ti katugangan, ay talaga tumangsit ti manugang maray. Iso asika, agsingsingpet ka. Tilangan pagsayaatan dati isurom. Lumaban mo't ni bakit ko nanang. Agpasensya kalatan kang kuha na anak ko. Nakitak tingiwat na adinanog mo. Anya? Kambali ti kasjay iman. Kat no da kayo tinangibaga nga ikakiti pagnakman na. No ada ti parikot yung agasawa. Pagsaritaan nyo latan adwa. Apay akastamot ng ti bagbagayo kanya. Tapno maliklikan ti riray. Jakon kaya ti makibiyang iti apa yung agasawa. Tanay, ibagada mutin asa iro ak akatugangan. Manen? Agbalbaliw ka mutin iman. Tulungam ki di ni baka mo. No ada ti diyo nagkinaawatan. Di kan agpost iti Facebook. Itaman pa'y anak ko ulimag ka, si ka, Eman. Apay ka di bakit? Kat no inaldaw anapudot ti ulong kanyak, idi. Saan itan? Maikawa ka. Narigat mo't no inaldaw nga gap-apata. Ay, agdrama ka man ako nakon. Pudno ti ibagbagak bakit? Pasensyakan, nagbindo ta kiti kalabas. Ikan na kiti may sapay agundaway bakit? Siguradom lang asanan ang makibiyang tinam. Un bakit? Sana na makibiyang ni nanang no adda parikot ta. Masigurado ko na ita. Ay, nawaw! Saan ati kinatangsit ti isuro tayo kadagiti anak tayo? Suruan tayo kiti idang agaramid iti kinaimbag. No adda di da nagkinaawatan iti asawa na,
Bayan tayo nga isuda ti mang sulbar iti parikot da. Katno talaga adida kabaalan a sulbaran, ijay tayon tumeten a makibiyang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubwata kon lakay. Ay nabaw, kasta ti kawas mo ang makimiting. Wun lakay. Adda ka di parikot. Panagkunam ka di kat may bagay ken ka ti kasta kawas mo. Ha? Agkita ka ti sabali abadom dita, tagpulis ka. Nakababain ti kasta kawas mo. Awan mo't makitak ama di iti badok. T-shirt kan islaks laang matiin suot ko lakay. Basta, agpulis ka. Diyan kumadisin ti akita na. Saan mo't a-revealing ti kawas ko lakay? Saan nga rod ang makaayayo iti mata? Anya? Awanan ti ado asaw. Agpulis ka kit din. Anyan tulangan ti panunutan na iti kalugaran tayo. No kasta ti kawas mo arumwar. Ang mga no panunutan da abaybayan ka. Alawanan. Agpilisan, tapno awan ti ado asaom. Ang mga no, saan apagayatan ti Diyos ti kasta akawas mo? Kunam tumanin kanya, nga oray presentable mo tin suot ko. Ay nawaw, apay akasta ti kawas mo, Mari Cristi? Oh, apay ka di mare. Nagbara ti panawon, ngam naka-jacket kakit din iti napuskol. Isumat nga rod ti kayat nilakay ko mare. Ay una yan day tang asawam. Ang mga no inraman naman ng ti Diyos. Ay, dandani mare. Ay, jak amo no relihiyoso nga agpaiso. Wano aramatan na laang tinagan ti Diyos tapno kasla iso ti kangangatuan kan kalalaingan. Ay, jakman amo iti asawak mare. Ado ti amamok a relihiyoso ngam saan damot akasta. Saan daan nakalaslas tog nga agsasao. Naku nampay mare. Nilakay ko laang mantikas jay. Kaya't nakano nga ibingay ti sao ti Diyos. Ngam, hay, jak amo mare. Ituloy tanto ti agistorya kalpasan ti meeting tayo, Mare. Agrubwa takit din tapno saan ta amaladaw. Ginatang magayam ti anak yu ti daga nga ilaklako da ije amyanan, tatarino. Uy, nakaw. Ken madama nga agpatpatakder da iti balay da ijay. Wen nga rod, nakitak tipos ni Miriam iti Facebook. Ay, impos na gayam. Wen tata, kamaudyanan na, nagbunga matan dagiti sakripisyo na. Ado mo't tinagdalanan na, sakbay ang nagatang na dayjay adaga. Wen nga rod tata, da kaminto ti sumaruno. Iparinubit mi mat ti balay mi. Ay, wad palawain nyo pa'y Kastamat lang ti plano mi tata. Anya nga minan ti gatangan nyo? Sardinas kuma. Makasilsidaak mo din iti sardinas. Anya abranti kayat yo tata. Konformidad. Agpapadamot lang amin na sardinas. Apay kanumat akasto iti ipupos ti putot ni Tata Reno. Ay nawaw, anya ti impos na aya. Ti palay ngay patpatakder da Ay katbay ate ipos da, kukwada nga rod. Apay, masapol ka di nga ipos da amin. Apay akastaman ti panagsasaom. May parbang nga ti kasjay. Pagayatan ka di ti Diyos ti kasjay. Iraman mo man ngaminan ti Diyos. Sa bagay, anya nga minti amur na kita, kat di damot agbasbasa iti Biblia.
No agsasao ka, kasla si ka ti kangatuan. Pagayatan nga tamat ti Diyos ti kasta nga aramid mo, ha? Basta siya, amok ti Diyos, may saak ang namati. No umapal ka, di mo iraman ti Diyos. Self-righteous kamat amaysa. Tidamag ko kat adda kanupay mo't balance ni Miriam, tata. Wayne, pudnaw, tinadamag mo, Alex. Apay nga road, na masapol nga ipos na iti Facebook, no saan mo't gaya ma-fully paid. Di ka maawatan, baro. Sana may parbeng ti kasi nga aramin, tata. Sana may parbeng, ta sana pagayatan ti Diyos, kasta ka day. Amuyo mo't lagayam. Apay di yung magbagaan ti anak yaw. Asino ka kuma amang ibaga iti kasta, mamaatyak mo't iti Diyos. Ngam saan kong ipanpanakil day ta? Saan ka nga okuman ti padak a tao? Di yung amo tilawlawatin nyo, tata. Saan tayo nga iraman ti Diyos kanag iti kilaw nga aramid tayaw? Diyak man amo ka na kayo? Na kayo lang arudan ti matultulungan tapno saan kayo amayaw awan? Kasta kayo pa'y mag... Anya tinagsaritaan nyo iti dayjay nga Alex, Tata Rino. Nagadumanin ay ti bagbagana. Apay kanumanan? Isukin kwa na ti dagaken balay nga ipatpatakder ti anak kao. Ay nawaw, kasano nga issue? Saan apagayatan ti Diyos kung kunanamanan, Tata? Amumon ah. Ay nawaw, no agsasao mo day tatao. Madlaw asaan anaragsak kadagiti naragpat ti pada na atao. Di kayat na siguro akat iso ti bida. Pudno launay day tatata, usaran na pa'y ti Diyos. Aramidin na ti amin tapno iso ti istaring. Maring agnakam kumamit din ah. Maasarak mo't ngamin iti panagsasao na numaminsan takunamlan asinaw. Namate ti kunana ngam nakalaslastog nga agsasao. No para kanya kat peke day jeng Alex, Tata. Saan akas di ti adda iti Biblia? Saan akas di ti aramid ti pudno anamati? Si kamanun ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Apay ka naman ang nanang. When ta feeling superior ka kano ngagsasaw. Ay nawaw, asino tinagibaga? Isuda. Anya, dakas ka di aya ti mangibingla iti sao ti Diyos ita apanawan. Saan matkit di adakas? Ngam no sobraan mat ti agsaw. Sa bali matan asaritaan na ita anak ko. Di dala kayat ti makorektar dagita at tao. Awan ti karbengam amang ukom iti padam a tao anak ko. Aramidag lang mat ti amok ahos taw nanang. Saan nyo kumamat na tagidak senday ta ah? Na, apayakas tati kawas mo lenay. Adda ka di parikot, Alex? Ti paldam, ti parikot. Naimbagman, tayo manugot nila kayo mo akas tati isuot mo. Ay nawaw, awan mo makitak ama di iti kawas ko. Doon na mati kakas kanya. Maawatam, ti kayat ko asawin. Ni level mat ti paldak, saan mat a revealing. Ay, awan mo. Kasi kamot, no palubusan na kanila kayo mo. No istrikto kalaunay kinibakit mo, di na kam iramraman kan lakay ko. Sa bagay, anya ko matiam mo nila kayo mo, may papaniti sa ti Diyos. Saan aga po tagul ulimak kami laang, kat saan kami anamati iti Diyos. Saan kami laang ngamin akas kang kaanalastog nga agsasao, kan usaran na laang tinagan ti Diyos. Ay na, Lenny, agbasa ka man iti Biblia, tapno ammom ti tangtang abon. Manggag ijay balay tinagsaritaan nyo kan Alex, Lenny. Wen ata nakapigpig sa mga minti sa una dayjay tata. Ay, pagparikotan na lang amin ay. Ammumot dayjay alalaki. Relihiyoso ko no. Kasjay ay ati aramid ti namatay. Pakibiyangan na amin. No nadalawos ti intensyon na. Ibaga na itinasayaat ka na tayaw. Di na mapanunot day ta ata ti amuna kat isu ti kalalaingan. Isu ti kangangatuan. Pagbalinin na tayo payan nga anya. Isu akatawaan ti daduma akalugaran tayo ti ibagbagana. Ta sinubraan na ngamin. No agsasao kasla na dalos. No ukuman na ti pada na atao kasla perpekto.
Sapay la ko maata maamiris na mutan na kita abindot na. Amo mare, maasarak launa yun kanilakay mo. Apay nila kay kumare. Kunamlan asino akangatuan no agsasao. Agraman biag mi kinilakay ko kat pakibyangan na. Pagparikutan na laamin abanag. Anya? Nakita na tikawas ko iti na minsan. Kat nagado ti sa una. Kat presentabli mat tikawas ko iti dayjay nga aldaw. Kagurgura ti Diyos ti kasta. Kuna namanan, mare? Kaslakas jay matlaangan na amare. Ay na talaga amang ibabain day ta nga asawa. Ipagarup na a perpekto. Wen nga rod mare. Pagbalinenda kami matan nga anya iti kas di apa nagsasauna. Kas kang kwa na, namati kami mat iti Diyos. Ay, sabali nga rod ti ugali day jay mare. Siyak pa yun ti agmain iti kasta nga aramid na. Saan amasapul apakibiyangam ti biyag ti padam a tao si ka Alex? Pakibyangan? Saan ba't Saan lang ani Marilene tinangaramidam iti kasjay? Kaadwan ka dagiti kalugaran tayo ket ado ti reklamo dakan ka. Saan lang kami na namati na kita? Iso akasta. Ni da maawatan ti ibagbagak. Ay nawaw, pag ko naamit asaan da namati. Madlaw mat iti garaw da. Naa, di mo ammo tilaw-lawatam Alex. Amok ti ibagbaga kanya. Ibing-bingay ko lang tinaadal ko kadakwada. Ngam di damot kayat ti dumngag. Kasano kumaapat dyan da ka? Kat kastama nga rod tiwagas mo. Nalastog ka no agsasao ka. Pagan ano da kumaadenggan nga itinalastog akaskan ka. Siyak pa'y gayam tinalastog. Wen ata di mo amo ti pagluglugaram. Mangibabain ka launay mo't. Panagkunam ka di kat maragsakan ti Diyos kan ka no kasta ti aramid mo. Sa di daw ti papanam Renaw, kabsat. Itayan ti anak ko ijay amyanan kapsaat. Nalpasan ti balay da. Wain, nalpasan. Kano nga rod nga iti house blessing. Awan pa'y mat nadakamat da. Saan ko pa'y idi anak kasarita, ta addada pa'y lang iji simpaan. Mayat day ta. Naragsak ti biyag no adda Diyos iti biyag tayo. Pudno lang unay tanakunam. Ayun gayam, magbagaan man jay anak mo kapsat. Apay ni Alex. Una ta self-righteous might. Kanayon na nga ibagaan na matay. Ng basura mo tirumrumor kingiwat na. No apay nga may napagparikotan na amin ang makita na. Agbalbaliw ka man, Alex. Anya? No kayat mo nga ibingay ti sao ti Diyos iti pada matao. Aramidum day ta, babaen iti nasaya at awagas. Di ka agsao akas lasika ti kangatuan ta nakababain. Nagipulong daman siguro ka na kayon. Pudnumat nga min ti bagbagada may papanken ka. Dakas gaya man ti mangibinglay iti sao ti Diyos. Italangan amuak Saan adakas no kayat mo nga ibinglay ti sao ti Diyos iti pada matao. Ngam di mo nga min sobraan na. Di ka agbalin feeling perfecto. Kaaduan ka na iti kalugaran tayo kat non-believer na nang. Iso akas ta. Sakitin da no da may baga kadakwada. Ay talaga amakangag ka takamalima nga mintar aramidam. Agbalbaliw ka tapno saan da ka akatawaan ti padam a tao. Apay ko mga agsakit tinakam mo kat pudno mo't timbaga ni nanang. May sakamot, Kristi. Ay nawaw, talaga ka di nga awan denggam asao. Ipagarup mo akanayon asikati husto? Kasta tinamating nga ipanpanakkel mo? Agtal na ka mampay. Makaring-ring ka mo. Di mo kaya't amang agtibagbagak na amom akam mali ka. Pangaasim man. No talaga kamitlaang, isurum ngamin babaan itinasaya at awagas. Di ka agsao akasla perpekto ka, takasano apatyanda ka, no kasta ti aramid mo. Kumam ti padam a taong. Adumanan ti impos ti anak yu ti Facebook na naton niya. Ay talaga nga awan denggen na asaw. Maipapan iti Diyos mo ti bagbaga na nana. Agkalintigan man nga minin Kayat yu abuyaan nana. Saan balasan ko? Nakababain lakit di ti kasta.
Ibagayo agbasa man iti Biblia nana. Nangatulauna yung ti panakita na iti bagina. Kasla perpekto. Wen, bagbaga ak tumanen no mapanak ijay balayda. I-delete mo man dagiti in-post mo iti Facebook, Alex. Ita niya aga pong i-delete ko na nang. Aging ga ka dita, kat di mo amon no apayakas jay dagiti kalugaran tayo kan ka. Awan na mo kabasol ko niya. Ay na di ka man naging dadalaws. Amom no anya tinaramid mo adida na gustuan. Dayta pa nagsasaom ti parikot, Alex. Ay nawaw. Oh, at daginatang ko a Biblia para ken ka. Ha? Ay, ano kumamot na ita na nang? Agbasa ka manen. No adda ti di mo naawatan, agsaludsod ka. Tapno saan mo manen ama misinterpret dagiti mabasbasam dita. Anya? Mayat ti isam mo ita, Mari Kriste. Una, tamano abulanan nga awan ti isyo nila kay kumare. Ayunan niya. Awanan tinangag ko nga istorya maipapankang kwa na. Saan mo ten akong kumpormiti pupos na iti Facebook, mare? Ay kat very good ano nagnakamutan, Mare. Sapay la kumata tuloy-tuloyan daytoy, mare. Agbain mat siguron, Mare. Talaga nga masinsun ti biyagyo tatareno. Anyat ti kayat mo asawan, Alex. Nakitak tilugan nga impos ti putot yo. Gimatang dagayam tilugan da. Ay way, narigat kami ti biyahe iti ayan da. Isa napilitan na gimatang da. Gusto tapno ada service da. Way, ada pakilugan na mapan makimisa. Saan kayo na mabannog ang magmag na tata? Makadlawak Ha? Awan meten tinsawang mo negatibaw may papanitilugan da. Ha? Deserve da ta nagagat da tata. Si kakadiday ta, Alex? Ni tata rin umat. Siyak na ito yan niya. Brand new Alex, tata. Ay, nawaw! Kas namati, saan adakas no isuro tayo ti sao ti Diyos itipada tayo a tao. Ngam kuma, ibingay tayo babaan iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.